ye de se me yes so we ye ne san chirem se kwa ne hwe no hwe no iska ko mama so ba oba ye hono mu a oba hono mu bodo mu a maniska maniska enti wana omutum nka se mama ne firi mu mama firi mu so timfo firi mu so firi mu ko wo se no wuye me so na hwe no hwe minti memba so mo na hwe do so mo na hwe do ti dano me bomba be firi kan ko yena si mi se me akole do homi dem na se homi dem ko yena si ko ye bia e bonsan e me ba ko no si akora no ase no bi mo ya pampas na no bi me eto edema omo na mi dan ni bae yo no mi so mo kan e de na djuma ya djuma kan ti mo na abaye frame se akora no oyare na kasa no yeso ko su ko bobo no bitu na ya wan yasi mfisa kwa me makase ukusuku wa yisi hemiye na bomo de wa yasi no apele se hawa mu ba hawo anche bi na se mo de to kwa hospital ene na ofre frame ena osiska bi no de mo eno chi no minima ni wie no o si dressing sika nso na bo se ska bi mu do da brew ti so mo bo se nkure ni awo akolai se bo se no fuzu atawdi nisi to se ne chi se oni se ne chi ko se mpini wo jini hwe ma kase be bre mu ko radio station na no gu no se me gu no se penso eni go se be gu ne akolai hwe ni se ne hwe no kwani shenu okase bre nteba nsa mina wotre ti man frekola ifun de onu ni mini to mi da mini to ni cause wadi temple fun so no di paka mitima ko mi so mi de bi mi edan a mi ba fifun ti se mi wotre ye ti wa da no frame e se no ba na kase no akola ni me ba no na mi tiasen mi diska kwa nta de kwa me de no background but me second tade kwa me boss da ndare do bae no mo shebi so no me hwe comme ça me diffrim me free so akola no me kwa me ona me ba village no bae me kwa me to me ba we ndi me ko oba odi me mo e ka ko fa bi so oba me kwa me na me free no si scan was ndare scan no no senka de meka so du ko so ko school ina sare ji mati nti maba me ba be laji go na bae oba nche di 2 days baby oba noko oni bi kuta mutu 87.9 oni bi bi kuta mutu oni ba stiga no che no ko oba odi mi 3 days no 2 days no sa ko no se me fa so wa me na be fa na se no nko no ti na be fa na oba ni tu ko oba na fa nti zo ya wo se no se su ga tem no pese you find a biscuit na nko to so e hodom nko restart ni no kacha kwa nti akasa nko ma siskan nti kwa no be force no be bre ya no se siskan ni skan skan san no san frame na be to use frame on frame be to use penny to use frame ni se o frame de bae no na ga san ko me pese kam e be tanse bu ko yi bi ya was onu efie man go village nka wo ba ko ni mbo o mami oban ata ehwe no ko kwa ni wo tie bo mo sem ana wo tie wo sem so wo to ma ni mbo zo do me ba ese so na so na pe ya so e ko mo sem ni no bedu ni bo na do kan so ina me frɛ ho fa se ba ko so bo kuma se aba be ya de na wo mo sem ti o mo ko hwe bo ji mo so fa mo na kwa ni o kan ono so bi an wo de nitimi enna kwa ngasa no kwa wode ene den so akyeye adumo wase adumara kwa ene eye June bosume ne da etoso ensia twedi aponyame adaworo menti ene da yetenkwamu a na yede asede ni kabia na ehye ni din konkro no enmonyam enti sabre de Akoma FM 87.9 Kumasi Maa Akos menema bedwafo yetena se na afa yede ebremo sade abribia no yesi ye no pepepe enuntika ye ho se wo Facebook a Akoma 87.9 Akoma 87.9 bomodia like your page no na afa koso ase obehye de amaye follow ye wo ye Facebook page was also na YouTube no so obe subscribe ye viewers say wo YouTube no
Monsha Sabo betimi subscribe ede amaye na wemia notification bell na so nti breso na se winya Akoma FM 87.9 Kumasi na wonso wa share ama afoforo pin so etumi enya bi ahwe ai wo shama obi no no aka tune bakro no se ya no no so en share enfama ofoforo na bibia entumi enye kama enfama ye TikTok nso make us say and also edi atwegu nti wo hwe na wonso wo share ema ye fans of Akoma Nsem Maa Akos great family so ena Akoma Nsem fan club no eneyi ya share di atoso nti monko so platforms ahodo nyina no eguso mon share emfa emaye na bibia entumi enye kama enra na menena moa na mehunade ba ko bia in fact Akoma FM 87.9 Kumasi was do not destroy the pots that once gave you water obe explain ya mami was do not destroy the pots that once gave you water if it's no longer of service to you. Respect the days it once served you. And I say, Krua, a mouse, so a breedy mouse, no more piano, and men say no. Say a nay, and a soon for so mau be my kai a bra. Na so yem fa so ma na ema servo Akoma FM 87.9 Kumasi so fa so akai sa abre no na ensay no very powerful very powerful pa inti what say me fan say ye kuku okra nka no say hina enka ni say na hina na ye say nsuo gumu opunu na wo di so wo na wo nyunu kama itness when ya fridge na wo tumi store nsuo ni wo mu hina no emu na ni say no kai bra Akoma FM 87.9 Kumasi na semunsuo no nyunu kai sabre no very powerful ntimpacho tie ni ye na efa etuwa na mo na bibia ntumi nkoso ema Rabi 1 TV at the whole live sanso na Osei Chrome TV nso wo hwe ne live ewo ho ebo 1 pepe Onua TV nso e de betum e de amount na yekoye nimo no na chese what Pastor Julius Nkadada na nakua nso what nenka evangelist wa ha what nenka na nayere nso wa ha ewo fi ha wo ha live na ne na Akoma FM 87.9 Kumasi gangan to say akokra ye na gangan akokra na watch na gangan to isa no ya gayo ya guys my god enti wonya 90 cross over 45 was he so pain wajine ni da nyame ensra baby awoko bia nyame nka ne ho okotwira Abraham kuku ya kodire na nyankura we na wo dijo da so na munku se wana mukuni itada zanka se ye chake na kakana zanka na ye ni benguram ni akakana tu na jere no okay ya nyame asese ya de bibia akogu Ismail Haywood eboye chidom eni adontene Tony Nsuta na chi sanso na ya nso de enko social media live na yenko so sabre ya wate yenka ne de na ebodonko a ya de guest abetranse ne ne no edi komo na sabre de yentoto adwene kakra ne yentofo kakra efa ensemu a edi adencheche ewo social media ye de ehia ye pa sanse ya wa ha say ya jenkwa ya wa ha se yetufo ya wa ha bibia wo hwehwe bia no ya wa ha se ye de amount na be na watwemu nie no ne yaguso ka emaya wo moji memesika wo munimu se wo mpe wonom na settle wo ji ne sika be ma edi ni ko suku na wo ji no de ko no wo ji no de ko be wi achi onyam class na be ma yekuno ana be ma ni de broken heart ekuno ho na ye hwe awofo ru a omu play e wo saade ni mu ene se yeguso ayeto ato adwene a na nayre enso emma yehu video bi a eno so circulate a ekoso say taxi driver bi a wo hia lady bi a woton kosua ni de ko na 87.9 Kumasi mi nyesua ka meko na enso so ebi ni fie tira metuntu kosua na o se mehwe
afa wa hwe na akwa ni mo kakra okoya wo koshia school boys sa no so akofole amaba afa de ne ya wo show e de che taxi driver enkoye na taxi driver ni so wa fa kuntura se wa ba fie ma wo fo nyani se wo no ena ehwe ababa we obia ya we da bi se wo hwe ba na ma na so wo mo so etu o munnim se ba bi kura ye ba yi mu a odidi me bi kura die a wo hwe oba no school fa we school o se nya class na me oba bi so afon so be bo mama ne se o mudi she ya me ne te ya me hwe no ma na so mu so yi ese ne de waka che no ze mum fama asam kwana okura wo shia no okɔ no school dada ana kra che se hwɛ mi shia no okɔ school dada ene mo beti baabi abere wadwo otonkosua na me na kɔ school se mu kasa mo kyerɛ se no okɔ no school dada dia ne ye nyina ɛwa na abrante kɔ TikTok okɔ bo ne dua nua no bo kyerɛkyerɛ mu se me shia no no yo okɔ school ana me se no onko school a nana mo fame nko na so se me hia no nko school na me di otonkosua e na me di ko school a ene nana fane ko na owia fane nana nom e daase na me san ko fie ho so no se ne nana mo enim se de o mo ba na eye bone ene o mo ntimi nkan kire na se ye bone o mo ta na chi e de atia me a o mo tasema wa budbi na chichem de ne papa je ne papa ne maami aje ne de o mu nyina obi aje ne de o wie so se entity wo mungu ete se kwadu na wo nipa bi a wo beti a wo be kasa tia no so o mo ntete o se kwadu nti wa budbi na such a way say munim se de akola no ka kire ono be man enye ana mo anka ho ase na mo so mo se sorry tia no saa de ya ne aduane nyam so two so oba se na akola no enko school no no mum na ma akola na ko school ana mo se oboa eno nso so enyamo ana akola na nkasa so action against ono se ompe no ntima wa bodue na chiche mu nyina kama se ba ne ho te se ba no bia na nya no na te se no cross one yes ona de ko otonkosu bia na nya lady no se de onyanwe batafe na story ne circulate but am say bia ni nyanya na se wa start a wo tu hu anamo se obenya nkwa so wonya nkwa ende e da so konkon ho enti ya sha wofo wura wo play e wo mu o maame unim say e bia we single mother na oba awie JHS ana wo ba awie secondary school na wo hwa na wontumi emfa no enko university a now the anima bebre wo ho a anya by force me ama oba no akoye dan se obema bemba bi akohwe no na awie ye no obewie school no paso onya me class the first se wonim ana owie school no so se bemba no nya ne class no wo ma me no hwa wo bem kra wo fi na bebre ko sia bemba wo no nti bibie ni wa beka che na wo hia no de no wo hia nti yen hwa awofo ni bura wo mo play e wo sa ma ya da se chia etiefo nyina em say na wo twen be ni ye ne yedi sankomo ya ba o access akwase abu akoso ma fa me fa em say sa wo hwe sa hwe na ya na mema na doso che ma nti na ma ase ye kasa bi aye mema nya se bi ma nso ka ho ma nso ti hwe ba em do da bi a especially ye nuanom wa chefu ni omo mo ye twa ba fo ni ade bo se wa hwe be ma na nwa mo wura fo no ade ga leru afo no ni ade na o ma hwe be ma na adu ba bi na se be ma nya ba be gina ohunu se wa chewu no be ba wo hwe apron ni apron no kra na se muntutu ni ade nti ohunu se wanya ba bi agina nti o mpa ni bi mti ye afani afana wadaro ma ye ka ma za wo amamefo ru e wo sa ade enkomo aye di na wotwe nyina anwa no kwasem ne said mamefo ni bi etimi sheda kura piepie wo no mo ba e de ma ba ma se ohun se bra kwan me wa ha se ni nsem wo kakra ko na fa anko hihya no etemi mu af ko na fa anko question ne bi abema no so afall for that enti mamefo ni bi ne masa hawe eto omomanom yanu mu refi se akona ni nyini du baabi na ono adu mpempe so ono atimi take decision ma no ho e wo odon asem ho a ebitu abasa obeja abema no but omu no adwene nko ho omu de sam prepare hu yehia na omu namu na no ne aka omu ba no tiasim kona fa ho ko hye bra asemesi kona ko yesi na nipa no enno no do de a anyehwe kwa kakra de be ma wo no ebi be so ye so ebi na abrantie akoye
say you so pastor abante nim say ono de ohwe ne mpena na ne mpena na ho kire na on to bia ne man na nan so ndi nti ono so ohwe ne na no ehwe abaya ne nim say oba be wie ne na kwakotena akobobra na afedi awie ye aba wie say afedi maame no ayina ma akora no ayina ma mo so aka mo ye mpanifo asa akora no kwa so mpani a ka mo be ka bia ma me a mo so mo se de mo ba na ka na mo gire na chie nti ma ye ntu awofofu se binya de akyire nya na iska ko enya se bi mema nyina na o se be ma bia we wode beche o obi de beche but we wa bodua nti nyu bia na de beche obi obeku yes obi wa obi be hwia se da gu so onda ma won se na wotwe ye tufo se ko fa class o se be ma taxi driver ne okọ obi university de ma gab wom na so mo gia tum no nko se o se ma meni nim abusuafo no nim ho hwekra man ka case we different but we dey abusua ni ya we se obi hwe ye nana no mo fi se da chi je kwa mo nana no e be jai papa ya mo amfre na nka hwe ankyere no mo amfre no ene na nim komo bia enti on ye na nida so na akoma nyina nim se mi wi a be ware no ma won se bia bo mo kan se me de enye oba me ho abeja no kwan no ena hame also kasa odu abonim se sika oba me de mana we di jana kwan de eno de nya me problem because anya oba de ono ne tia ene ono ne be ye bibi ono ne bada nti o fa na se me ne na da waba ma jana kwan de ekosi wa but investment na wo ye de hwe ni university hwe ya no eno ho ntokwa na abrante ne kwa akoburu nua no na nua no so nya o mo kire se ma ade na o ma ye na anya na enna na yetufu anti me metu awofofo tia wa se se oba ene bema etu ana ma osa akwa no so na se bema ho ba bedima ma mento aso ebi na wo ka no wo do fi se bema na behwe oba ba no na wo fi se oba ba no be wa no no ene oba ba no ntena se mama adwa breya obo ho ka o pe no wo be ware no so wo wie no hwe wo wie na unya baby je no wan na adwa breya obetimi akun no okun so ye ni ho asem ka se wo busa oba no na wo ye hu adwuma wie na oba no se chenchena mepe no wie no wan de ma nka huso but o kika oba ni tiko wuram no wie na se oba na wan no de ma se nipa no so do baby o do ku biara so fu bi ntimi ntwetwe ma ho nti abata ye hwe busa na o mani wa komedase na awofo ebinum esu nim se omomma no ye wo kwadwo wo ho ye wo kwabena wo ho ye wo yawo wo ho ye wo kwaku wo ho emema no days ni nyina ebi wo ho ebi kure to me kire ene ma hu akua wo fie ne akua masoma no koya ade bi wo ha se ya ye de aba na oboa kwadwo abefa no ko nso ma me ne twantora hye ho woni ni nyina do ba be si akire bia awofo no akire baabi koro ma baabi hye ho yie ma ba ma no abra wonim se eni pasmesi die ono na me bai ohwe ni yie esu yo bia so wa ha na so sa ma ni nyina eba no awofo nani etwia onim na wakeka hyehyem ewo ho mesremu eya bibi say no e ma na ya meta sere wo mu because e memma no nta anye saa papa ba ma bie ni ho a wo hunu saa nioma na obefo aso sama me ne kura ye saa na papa ne hunu wo to bi fra na ye ko hye dem ade a wu ye ho baba asem o papa fo ta ye saa ade a wu ye oba ade a wu ye ho ba asem a me de mesere wu o wo so oba no be me de fo asem ko no ha maami no obaje so be de fo asem ko no ha mu de o pekasa se ye no watwa mu hwim no wagya ne kunu wo ho enti papa fo ne de omonta nye saa nioma no omonta amfoa saa nsamfu wei so bebre etese maami fo no oba pagya na taade sesi ade ne ba hyem na wo nsensem na ebobo ba no na waye ko no hwe nko na ye ba ma e de wo na wo ne maami ye me ba we bra wo ne ho bi na Rebecca ye Jacob no wo ye nko a no wa kasa bi e de defend no ba no bone na wo ye ni defend na bebre kru to me wo na mema no ye ba fo maami no wonim se ne bai mema fo mu a ene no dedaaye enso na maami na ye mu a na ba ku bi a ono nka ho ye ni ko she ni ti na obo ho ka
na nse kura ebisi wa ha boy no de no wokote kakra bi no ne de ahye no enso akura ne nim se enye wono a enso susu na mpanimfuo no ne ogina wo ma ne maame no ono so agina se ade ne ye ne dia yesrem ema yesrem mo na mo yesa ade ewi mo nhwe yie na enkwan ede se wo na ye beku di a eye na mo ba no ye beyi na firi ho maame fu bi o mpɛ ne baasem obeyi na firi ho enti yesra wo mo nhwe yie na mo nhwe mofra ne yie na mofra no mo hia manyame ene ye de wo mo dom ne da say evangelist ame abatan ya ne wo mo so abatan bebre wonya hia be ma no ano ahya ase ye asew Akoma FM 87.9 yenkuro nketo anim na wo pa yenkuro nketo anim be ma no nya brain kusie podua no brain kusie hwa ba ko pe wo hia na asew we da asew na wo de saa nti wo hu so ne ba no kra jejira ho mo on ka free say adododie bi wo ma maame no nya efrim na ku e kan papa fo no ntan ndi for saa de ya maame no na ye ho ade pa onu kra be fa chi kra jeje abrantie no bibi enti abrantie no wonyina so enti so ba hu na se obewie bibia na obaba no ka je se ompe no a maame wo na wapiapia kwada na kodu sa gina brete sa wo no akwaje wa advance carpenter ni bia so ju obi advance no anya mpada na se nkunya na ama no a wo chi utu enti wo ba ta na wo ye sanka mu se oba no anya adwuma no a wo ba kwa yama ubekwa ko jina na nan ene style kro abaye ama abrante na koma to ne obaye fisa wo no wajeje adie unim humbi wo ho abrante idie mi giri se jese to bo ko obehia na yi na no abasha no eno ya ni ajime sha wo ye aso mi da se on kama hia wa ni wo ko e ja abra ababa wo na du bebe wo mu se taxi de da benda enti me obonyano bia na ya anyano obonyano se boni we de me mpe wo se akofa oye ne dia ba yes ra tan no a mo gege mo ma no emrante no mo nam ni sika die okay mo ntwa so okay mo nyai na mwa mo ma kwada ne ntia se ade no ni tia ko wura mo da chi bia o ka so wo twi ni tia pia mo support no e basa na hu be ba kwada ni mu ama de o ye no twa so ntem na we wo se mo ta na chi enti obe ba de be sie bi ensi ene ye se wo bodua se ko du odi ase ye be tia to bi ye be kan bu ofie ye be tia to bi ye be kan bu ofie so fu bia ni we so beti break se dia bo we se de hu kwan so wa obesa kasa tia no obesa kasa tia no wo de yaw na kasa ye ana kasa no abante de yaw na kasa because no expect say enka at least enka fearful no ebetumi a support say o bia ye ba na anya de ye wu ye nya na jai wo ya kasa de bia fi om ho but that's o masa ma na ye kwase ampani ye nya de ye da wo nye school no on the side wo ye dan a na so ka so be bo bia na obe bia obenya ho nti I think say eno na say ya de a ye hye na nso na etumi boa ye bebre anya saa de bia be ma problem aba na ma ye akoma mu nsem fo ye te ye kan ye support wo mo buru nkofo dua ku wo mu dem afipu ne ye ma se bible say bone be ku bone fo bone na mo ba ne ye bra no eno ho asotwe na abaye obi di beche obi zo mfa nche aha ti ye nhye ne nso sa ye nhye ne nso papa we ye futusem we ye words of wisdom ya ene ya plante ewo wumu hye ne nso ema ye se wo pese unya kwatenten dia ene na won so watumi aye de se na efata na etumi aboa ye nyina ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumade no a ene wasugu so a wutie na afa yankwai na ye nya be pa so brand mu kakra efa mame na yankomo twetwe ne ntumi enkoso ye oba wedin me pacho bi wenu me pacho frame nanama okay nanama free hin e bae me pacho me fi adwoso ne bae adwoso ene bae ewie edi asem na nanama edenam mama pacho ewie de boko me hu me friend say man kra no anyini papa bi ewo me hia no kem me ko sunyan na me ba na me hu no kem ti na driver na drive careless ana na ye kai ni mobia kasa driver no ana not me chain no so esi ye no na da me ko hinam so me ma me che ba ye wa fidiase station ho nti e ho na me ko no see you
enti anu mu no ka say e dey ade na me na me so menya hwe na pese me ko school na menya so je mu kwan ba me site ni bi nyenti de say me twro e bi hyem ana so okay ono betimi aboa me na me se mate enti me bebo me ma me amane enti okoji loan na ye pe school ne dada sana me ni di nkwa ama me ka che nkwa say me tonyom me di asofo achi tonyom emom no eso no koye sofo ene oni me be ye adwuma na me se mate Akoma FM na me de me diska bia me de di han say na me adwuma na me ye nwom to na no se wate enti na me no ko na aso bi wo duase ekoto nwom ma no ti ma me koji loan no diska na ma no so mfa me nko school di ka ko enkoko side o ye nya ana osi school bi wona na danfo bi adi nkomo no osi school bi e wo be kwai onim omonti odembe ko ho na ma me se wate na ma me koji diska na de ma no so mfa me nko afi wo so odeme ko no oyo osi braye nko ukọ na se wo so odo ko no mfa wo nko obetim no akọ fitamu a se ne ka se okoye ka no bia obe ye betima fitamu hwa enwie na ade asa wo se ne ye ntimi nko fie nti de se hotel bi wa ha ne de se tofa ho ne akọpe ba bi da na ade chia am se mate ene nam ne ko na ane ne ko so na bi opeso no hia na wa ampani a eno no na aye ntokwa o ten ne se no de bo ai o ma no afreme e wo se ye ko program bi o mesesa house ai osofo no ai osofo na one ne kompai bo no pa shai mi di na chi ko tonyo ma no no sa so e doctor kumawu o ye dan no so e doctor kumawu na so ewi a chire na se o ya djuma ho ba wonya doctor bia e wo FM 87.9 edidi mu sa ono wonante a like hotel we a yenko to da me se ade asa wo se na me se me da kra ma me se me no ko ba bi o se aka che nse me suma ba bi se kwaje ade ebre me na me se matema aka che ma me o se me kwaje ade ebre no o se yo mate ma me se wo jiri se bibia ni one ntem se bibia ni ntem me de boa na me boa na so me de mantimi enyi secret na empia nche ma me se bibi se ni se na ekoso me ne ntem na me ne no na nadamfo ba akokọ bi na o ka ho ne ekọ o de sa hotel we no no ko hotel we no no ko ense say ya ono ne me yes oboa me school no do ba bia wanye me na hofo etimi se ni miska mo na fo obo pema me no mo me do ma chi kwoto nwom ne yi to bi wo ho anu ama miska ni nyina obaji ska ni nyina e be ka won sa pe obeji waji oji ska ni nyina misika be me fa 10 million de waji ni nyina won ho ono so no be da so o ma hwe be ma wa ye doctor wo kumawu me pa chai kumawu no pa chai ya wo beboa wo pa chai yenkwai schools kana wodi e fa exam ne ko school mu ho se wantua o ma me form se me nko fele no wantua no dis kana share no ho ani e ba me se watua no se a metua bibia ti no na chwa ka me se scan no watua ba aka bi no pese odi share ni project bim ke me for e ma no adwuma bi na woni ska pese odi e share sa dem no mo de contract na e ma no ayom oye screening no mo like omo ton aduane no omo aye test omo blood ne yi no oye sa de ni bi to the scan is shame nam se du ho abenyon se du ho amenya o de sa wantua sika no ma me na ne sa ko pe bosia no de ko tua mi school ho ka no enyina ye hu no oye se school no obe han dan ama me na me matim se na be onu betimi aba ho bi nam se sa no sian iti afi no pese obe han na danfo ne se da bi emra no no ko ye ne wo so odi so wo why do there so any was one so edini there so no hand dan no e de ma won show school na won ye menya wototo e ko wi e jo ka chem se school ne ho ne man de onu won ntimi ntoto enti ene me misika no de e be toto enti o de be toto books na ne ma de ama me ti ma me fen kan se me sika won ho mo sika no ai me sika won ho de na so sika no afenya no kore ubusa na nsem basa ma me so mfa ni nko school mu ho no ne head ne nko kasa no hu se watua eno no me etna ase ama ade san wa ama echire no ka ase emesenko ana maame ene me ana boy ba ko kofi no ka ho na yekoye wa ma me ne maame enwam oye no se ye ntwen wa abonten na ono no di kan no makọ kasa aba ana no di kan ewura office no ne okọhye ho chei eche no be frɛ menua boy ba ko kofi no e de ne call eho ana so okotwia sika o kan kwa me yanko ye nwura ho bi ediska otua ye no ye hu wan fa receipt bia so ama da bi wan fa receipt bia so amreye ewi eche na e free ho call ya fa me ko school mu ha o mo so de ka oho anam say da bi o
Mr. Samuel Akrampa ebetwiaye anom se da bi wantwia sika bia amai afembo maame amanam se almost sika no wantwia sika bia amomo ebi se school ne ho nyema praye ne nyema mjiji nyina wantwia ana maame frɛ no kɔ se no na chi no kɔtua yo se tambe no kɔtua ye ho enti ewi akire no na afi wo so otwia sika bi de maawo na maame so ate ase on de so otwia ya balance aka no on farmer no ana sika no so kɔgye a loan ye weke de manti interest bi da so bia no o gina de no se wate enu de no kɔ ba bi o mo weke ni nyina se wontua amunum ha o mai 10 million say o de aka be ba next month na maame so on pini na eche maame so wate on farmer me so efiri ho no ye nya no ofe no se menya accident me spinal cord ni tin na kem Nsem 87.9 Kumasi ti mama Akoma FM na wo se bema ne friend saying a friend no Samuel Akrampa Akrampa yo na Akrampa free hene mama me nim ba bi ofiri yey nana ma wonim ba bia Samuel Akrampa ofiri ba sho dem no wote hene ba bia me nim ye efidiase hene fa I know the car kumawu achi ho kumawu achi okro bi wo ho e ho na emre bi one me koy o ka say ho na ta dan mu no ba me hwe din ai dan no enima bi animu abitima ka say obi ti ana say the dan mu si tie no won ka say obi ti dan mu etimi busan say wo si ha na atenti na mai bi wo fi papa pani opie oba na mete mai ne nche da be no nim say me ni di nkomo ka chem say ma me mpie na mai no onye papa obetimi afa ade kura epra me ana me sa akot na edem nti ma mpie kura biem ti na nwumre ana oba beja me kwan na mkoye no se ha na me wo ba bi oye adwuma de umusa ne ba ne nka se bibi se ya na se ade sei one no kwa asori so a ese do obeya no mapon asori no onfa wo o ma wo nkofie kwan bi aso mo ne no kwa asori ya me ne no kwa asori na me kokoto enyom no wo kwa asori ben ono ankasa na asori do ka chem se o papa asori won kran ho no wo nanso o wa asofo bi wa ha ono mo ye enti duase me kai asori bi duase e ho na ota ene meko na o program no me wie e bia be 8 so do be fa ka no fa won fa ka e ho a o wi a o san na me ni nkrofo didi nkomo ya bo obi dua enti me hwe na madane ene so for dan dua me hwe na mad onere nam so asemo kan so no bo ni dua enye oboa o ye no hwe a enye hui nanama Samuel Akrampa me pa chai the pastor say reverend you have one o mo friend say pastor na reverend o mo friend reverend Samuel Akrampa oboa woni aduro kra ye dikum ntatia mpo no wa gina wa ka so bondua enya so di hunahuna wa di tu trim se de be ya de wa ya wo mra wo mpo no akọ bondua because bondua enya no onkeka ne nsamfo no mfa nante odi wudi boni se simbomdua enya me na asore no mebo mokwa oprichi oye bibi a kire say we ye well known e wa asore ho because wo bi wo otesa no ya azan enti obetimi de wakwa asore we no ashada de wakwa asore we se mekoye program oboa enti ade na mokwa oye no asore dem ma hu say okay wo mu ni mo no enti wo som mpacho mampacho okwa oprichi osaye deliverance fm oye ni na hye nkom eye bibia de sofu bia ye bia oye bi na ya eto da ya rubusa ne say nti nyankopon ya me busa no questions am nti nyankopon edemrem nyankopon kasa wo bia obo adwaman ne sare wo say ubutu zo kra nyankopon ko otimi ne okasa obo adwaman kwa nyam otimi no masere na ne ye nyina nam ne edidi nkom Samuel Abram Akrampa se de ubutu so kra nyame ya dan nyankopon kasa chew emfa ho ne sa abone ne sa nyama ne nyina amedu me bi kwa de me call hotel bi wo so for like kwan so me shada ne e ko school mu ho no eno no onu me ko she fitam ha ma de sign na nadamfo ba ko e kan omo me ko ha no papa no petutu na me ko duru ho ye nante how the car na say sa o ma afa me anko entem omo koto adwane di me ya nto bi ama me
omu didi mi o ya amfrɛ me anam na ta me ne be kɔ no se car na nchom be wi edidi mu saa ma ade san ye Sheda ema omu me kɔ nante ba bi so okɔje car bi na adwuma na edu so contract na oje wo so wo ye nti wa frɛ obi so omre ne car omu ne be chinchi krom ho de aye announcement a e be ma nkrofo aba nti de so okɔje car no ewi ansa no de ma kɔ school mo afa ni afa ha os papa na se ye ntwen no beba no de car no de akwa ha na ye nante baby bebre ewi echi na ade asam se mokodi di mu ama me yekom di mi o no se sa nam sai no se ne yekopa aduane me kai KFC eho no de me call so okoto mu ama me yekoe no mo se asa ne o de car no ko chinchini sa bread ya ne sa no se da do ko fa ho sa fa kwa mamu na fanti mai bi eye adwuma ho no sa ada no mamu na sa ada o market na fa nam me fi no amadam boy ba ko kan ko ka chense no nya na asem o ntwa so ne enko ano mo de me ko chinchi ba bi ko to aduane bi ma me na nso hotel bi wo sa area ho minim hotel ni din sa ana no so ye ko du ho no mo si minam si mindi ade asa ba bi kro me ka se mo fa me ko school mo ho mo amon be sa mo de me ko school no mo so amon nya me ma me ko me fie mo de me nam sa na me phones me bi bia dundum me nya from da friend ma o ma me phone friend ma me so a o so no abe friend ana na wo so ni sika wo ho a wo mu pie call ye no wo betimi so yi hon afa wo card akọ school na me sika me ne ko ba bi sa na me fa aya me case ka bia like me be fo ka ba ejo so me first ka bum bia say because all the car nenam nti me first ka bia sa enhye me ho no e ho no hotel no e ho no person ni mi hia nam se da bi mempene e ma ni mi hia because school na mpesa me ko na de ne hia me maka cho se menya adwuma wo menya obi opeso de me wura sa so de adwuma nim enti me hia set no ansa na nipa no be ko pension se mentimi ankwa transfer de mawuram no onya ba fia wo se be eden e de ama no enti e wo se me ko school mu ho anu de wo china ye be ko e be se so mu ana me fi no eno nya me anim no twa mani so wo hotel ho oni me prepare ya ma ni sa pa mani so because one ne na me ne na 90 eno da ne ya pere on ti ase ana me da mba no so da mba na danfo ne ya no aba o se ko bi se one ne e ko ne ayi nam so eno kwa ma ankasa manfi no no wan pa wo fi mi de bibi how nanso me ne mo na ma mo nka bibi ana mate aden manfi ade chen ye na me sorry se me ko me fa me purse na me fa me phone se me ko na me phone no na ska bi da so ba na enya me dia na da so da so ache ti me fa kwan se me ko ma hu kwan na ye de e ko kwan no ho because ye ko du ho ana dunti baby ana e nam no na me nim ho ti me fa road bi ana me busa lady bi se mpesa me ko kwan no se da bi nya hawo de mu ya nso no so eba ana o se he na wo ko na me se me ko fie o se di nti na ko fie eno di me chi sa me crossing road se me fa car ho ne me pre wo junction so se me dru ho mo kai me be kai one me pre ye twitwa mani so se sa amase gu fom ho eje me phone eje me purse e de fa ka ba adwo so be bo ma me amade se me ma didi na tem me ma ke kan ense me bra ache me wo se me nko school mu ha me se me nko ana me ma se me dwane woni mbom no sen ba be ka se wonu de wo ko school mu se nko mu wa bra wo na pesa wo kro but onu na pesa sebe wo de ko ko she dam no onu wo da che se wo de opeso ye sex toy and I say yes sex machine is saying na de bia wo hia sex then you give it to him wo hia you give it to him onu so need nothing good to offer you iko wi eche ko ye se oni ye obe wa hwe me kra na so wi eche se no o wo ye kra wo ma enti ni fie pa de se no do be ko de debi enti ba bia wo do ko ye no ewo kumawu echi enye ni fie bodomase ho no enye ni fie debi mo ko na ne edam wo te sen ye dan yesiesie pesimu konyesim tv bom ho te sen mama debi yensiesie mu eye mattress aida so efie ya bi ana eda ho na otimu se obi da so ache eda na nkasa wura otimu se obi wura mu no ache pa ana fiewura esi ho ana ntade bi gugu bed ne so eno pe na nti we mi se we ni fie a ni wiase nyina dan ya ni wiase nyina no wo dem we mi sa ama me busa ye eno se den o ka kire me se adwuma de ana adwuma de ba bi edo kwa akopie na ho so ontena ho ka dem se ho de ontena ho sa ka se no fa ko ba bi a ontena ho sa because wo ne na ebe bobra se no wase wo pa na
na bia saa time no de no nyanse me pe no ohia wo kan mu no ohia me kan mu ase me pe ena na me ka say si bia driver ni si air drive na ne nyina ye didi nkomo kan nim keka bigu driver no so say wa no mo nsa ne yi no eno mo ne esi no say na me kra me free him mete him me ko hinam so me ma me che bayenti e ho na me ko no so no so tie afigya ase na oye doctor wo kumehu oye dia o so oye doctor wo kumehu oye dia doctor abe na so oye doctor wo kumehu ye pesi ye hunu dia doctor pa ni guro wa enu ani kumehu but wa more hospital bi adin enu na kumehu general hospital kumehu general hospital enu oye adwuma medical superintendent to da ba fe no so me kwaji moja akomo obi me ba especially waka se ono odo be ko school mu ho nne no e wo ma so de twen me ji moja ma mo betima amu atna e bi akuma se ji ho no e wona ne fa ka ko school mu obetima amu atna ho ama ade asa oma omukọ wo ma nya moja ne bi ejo so ti kai ma me timi kai fa me ko school mu ho na me ko hu se bibia da na akwam go school mu ho menim ho ona me ma wo de asan ko ko me menim school ma ko school enu we bi enti se e ba no school sem a menim ho hwe ana ba so na do ba se so wo ye doctor de wo nim de wo school e no ma me na adwo so hwa ma de san se we afei o medu na 80 kwa abona ma me na sa time we be de pa na ko school mu no say mo me ko ji mo ja de ko mo obi na me fa haram ma me smate na me ya do ma de chia ni nyina wa ama enti uni ni tuwa na mo be afe anaboso me sen pa cho ndru afe be boso me miensa me pa cha ni nyina mu no so na omie na no kan che wo se bia na ama me pe wo wenye na no anse wo peda wenye na no anse me pe kopem se ode me ko school mu ha no ka se wakotwia sika ni bi na me nim no ano ye se wo hwie kura na me boa de wawura na asi hu ana se bibim na so ka so pe soja ntina wo ko school ana me ko no se menya soja na because me height na mwa soja na me say me dem mate ba bia me fa bia mate ode me fa nursing kra me pe ba bia me dem me ma me ni bi enti ba obi ka so be boa me a ba bia ode me fa bia mate enum ho no na ode ka kire me say me wie school ni bibia obe ware me no ne mate na ana me say me dem mate me ni problem bia de hansa obe boa me to kaim say eye deal on me ko me di me say ye me di me say so nso be di ne de so no ahwe me school ni bibia okay enti ya show sabre na o ka show say say wo wie school no kra na say wo anya soja mu kwan a odo be ko nursing na o hwe wo wie a na eno no wa ware wo start here no o kan say oye papa onye brafi okay o ka say nefi obenya fie be say wo hwe ni tipenso a obenya fie be say be 40 mu hot there obenya na so be bo Akoma 87.9 kuma say there e bi obedru 50 na say onu kra akakra e na won so was say more 26 years okay enti ya show na ugidi say eyade na oye serious ankasa ya je say we a nice girl enti oye serious say e bia obeware after school na o show wa ma wo ma me ankoji loan ya loan no odi ye eho ne beba ho na wono ankasa ne sika na odi tuetue sa ne ma we ya wo hwe ne tipenso na wo hwe age ya sa be na wo wa ko tumi hwe wo sa na ese ne ma wo wie ya ka betumi awa Akoma FM 87.9 na me jidi pa ama we jidi o mi pa chai ban we wa no obeku me say so na me mpe some bo sabla no some ni wiada enti na me motive nya say me nya obi obeware me a eno be boa me mate me ho free e ma sa ade no e mama akwa na sibia na me si pe nya me fie ko na nyom to ni we na o me mu nti na me ma sem so obi ase me pe me fiu ne sa nya ma no na me mpe sa ade no okay enti me de she me tim say so na bet na ade a e wi ase so de be masika na say the open one anya ma so kai say obetumi ayo na odo no mo mi na odo bia ni ho ba na me fa ne say be nya me dwuma ne nko ade so e so fo ne bia me so ba be so fa me na me nya me dwuma sa na no mti ba na say odo na wo no be se den na tena na ma odo ni ho wodo no eni ho enti wo be se enti say
Ewom say won pɛ me masɛm onye me masɛm but ewom nwum tuo yi mu na wo de kokɔ hia bɛma ebi a wodɔ no a onyi ni sɛ wo betumi ayi de no packing because odɔ ni hɔ and because of ebi a ɛmoa a so ɔde bɛboa winti no ɛna wo ma wo wo de ho ɛma no ana wo ne nam to kɔ hia obi a wodɔ na wo bɛyi no na wakɔ ba bi a wodɔ to one ne nam nyina na wo no but na one ne yes sex ye na ne yes sex so to say enti sex dan nkyɛn ɛna ɔdɔ ɛda nkyɛn omi pacho ɔne me kwa nyinsen ye ɛmo kɔtɔ aduro bi de brɛme saa aduro no ɔde brɛme no ɔka kyerɛ me sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi ni mo hwe nti ebe ya ka me ndi na chini enko hotel bi na ka me enko ye wo ho am ka se there bi me enko hotel bi ha me nim saa ne ma na ni so nti se me di na chi wo ye be ma e bia na enim bi wo ho kra na me nim e bi obetim na daada am se wo se wo ye se so na e bia enye sa nti ma anko na me di ko fie ana me kono moye me maame de na wonim se bibi saa esi na bia maame so nim me no nsusu nyema bi saa enfa maame ana oba fie ana so oba ba bia me ne maame wa 87.9 ana me ne ndi nkomo bi ma maame hu se bibi ekoso ye ntem ti me no ma do no in fact ko fa nyema bebre bre me de me fa mu no ene me piepie fi ma se bae ana ni kwa se efi oba se ewo inside we ni kwa say eba form no etimi epie maame friend oye no ah ena maame friend doctor na me mo na mane say do ho ko ta hwan nua ba eyale ebi obetimi aboaye ye friend na ma ade chin wanfa obeku ato maame so wanfa yes wan peke me ko ade chin so a 87.9 me ye ade ni wie ye wan hwe me say koto ndo bi abre me ne sa de man wanya bi da no ankasa kra no enti kopim na wo to wo wie ye no o ye ode we ne ma wo wanfi wa mefa kra nkɔ ne hospital ho kra da se bia o monko no monko hwe o enti wo to wo wie ye no osan approach so ne wo da ma wo ne dai da bi me ho to me wa me kra bi na me ne ye ntokwa me hia na se ne ho abufuo ene ya obi o mutimi hia na keka bi kyerɛ no keka bi kyerɛ no aka maame se me munum di na tem na ne bi na oye compare maame Akoma FM 87.9 Kumasi ai na aye nsa me sa me ntimi nche mu nche maame se bibi se anase bi se kai se mre bi na me ko school na me peska bi won ho o maame ko gina gi ho me gina ho more than 4 hours o de meba traffic okwan so meba say nti obedu ye in fact me bufu ni me keka bi kyerɛ no ho na nkrofo gu me didi na tem bebre me keka se bebre e de kyerɛ no say if na de anu me ye kwa wa hweme amana me so ni bio anam so wa mfi me so me ye saa de wie me nya ahodin bia no sa ma be gina ha me na so forest me ni akonwa bia no matena so wa ha se ne no meje o ma me Akoma FM 87.9 Kumasi eno na me de twa fair na me de ye school ni ho na de me ka bi o se eno no se ka ye kwa na aka be 10 cedis pe no ye se me mfa to me ho na na 10 cedis dem de to me ho se no se wono de o peska bi o ko diska bi o bank ni na me sika na da wo 10 million no ada na wo fa ma me na me ntimi fa hwe me ho anase me fa nye school ni ho bibi sika no wan fa ma me wan fa me sika no kra na won ho na ma me po na ma me sika no kra na wan fa no so o da me firi ho e hu ni bi okay enti ye hwe abosome dudu a won na tena ye wono ni bottom sika nkasa wunya ye Samuel Akorampa se me friend Dr. Pastor Samuel Dr. Reverend Samuel Akorampa se me friend Sayo wono ni sika wunya di ye from onu ankasa ni bottom saying so onu ankasa sika wode ama na nama se na nama ya oba me ne netina na ma hwa no ma wa no ni sika wunya di ya be say ni sika do ma me 50 cedi be mi sa na say nai ye enti wo ka boma Akorampa sika wunya di be say
Be 2 million na 2.5 pe. Be 2.5. Yemfa no de so no. Be 2.5. Okay. Ena ono so be ma no a. Wo hu na wo ka che ne se o ma me che bayere. Na wo kra no wonya soja mu anka abekọ but emmoa na mfiri baabi ma. Ya wo ka se obeboa wo. Ama wani so ade hunu atimi abemo no. Ni sika wodi ye wo wo ho. Eye be say. Ye hwe. Almost cano. Maybe they met me a case to Gia. I be better so and I see better so come and kai. I 10 million kai say maybe so for be Michiano at your mountains. Now on Kaya group no, but now may worship. I know free many maybe if you buy no bedge now, it's me we no day 200 cities. Mammy says can watch ye. Oh, buy what ye. And maybe she was sending me or sending Miss Casa says can also no or ye. Just can everyone from 100 cities and I'm my friends. Me see them who say yasan na me ka bibia che no. Bibia. It's not be trusting sir because nipa no onye trustworthy. Ade a wo ka che so obe ya ama wo no. Wonye. Enti di enti na be gi ni di ya to the extent say kokra eba wa brabo mu a obebo na made. Mommy me gi ni di because that time no my desperate na me hwe school no ho enema na mu se me ma me. Ahoche na wo ho no. Ebeye den etimi mi hu so ye doctor ne de se me bibia mu na wo hu a e de aka so be bua me ne nko ade obetimi aboa me eno anya doctor anko pastor anso ka ho nti osuro nyame enti ye hwe obi a wono kwa akwaboa obi no akura paso oba beboa na na ama ni so ade hu na bem ebe wi a che no na ni sika pe free ni bottom a obeye nya de 2.5 ba wo ba no ankasa sika Abrampa no beboa no na nya de ebro 1000 Pastor Julius why you reverend o ma menya sure hey wo ko preach ma menya sure o to nyum no preach oh ma me se menya sure o to nyum na wo preach why bishop why you reverend minister reverend prophet reverend bishop ma akra your friends akram o ye deliverance na oh nyam se ahun ni de awura no ma ya fa akrampa o fa no gina so de me de bia na me ka no o fa no ye dai no gina so de on kasa afekwa na number na enko ma me tunufo e ya futuo kwa aha ya nchini pa ya nwini pa ya nyini pa hwe na se de o ya no mom ana obema o na be ka ni bre ya frem na di nkomo na entro a de ye di gu no so no wa yini ho ano za onye na dwen se obeba be yini ho ano wo sa ntro ho dia not say silence means concern that the sister he can okure eno de abedwafo ba mu a o de be manu say na kwa odina fa so no ti so feel say the sister he can atro de ama onye pene no ne Maa Akos nkasa so no kasa eno na be ma sabi ya tiefo ne ndifo eti ne be say oh sa papa kwa ya kana asem no the sister he can throw no twa eto no so anasa ye no kure ti mesre be ma kwampa say fa phone no na de nchiremu keke the sister he keke owo no na wadawro ma wabo moden ama yatimi atie nyesa ebe yo so asempa because obi o tie bi enim se kwa odi abaye ya fa so say o ka say de enye papa wonchire mu na bebe hu se oboa ana yampa ntmesrew amanka yanke free na se ba wo kikan what you say enti de o ke say yampa say yampa wonko na betima chirem ama hu say yampa na yampa this one fama na fe ye wiene de to so mo meka say ene bi Akoma mu Nsem for de ene onua TV for de ma ye besere papa yi ye di ni de ma so for pa ene ye di ni de ma sabi lipa te se ono ne nkasa ye ene ne nchiremu ebeboa wo no ankasa enye sister because say the sister ka confirm mu ne obi enim se sa na wote ebi nso ana wonte sa wonchiremu a obema no ene be me say ayampa ena anyampa mesere ne papa na mo ye tifo ene ya hwefo na o hwepa wo otie obi kura frena ka chi ai otie sana na ma ena TV so no wode wo tusu ntu wo ti akrampa wonpa ho asema sede Pastor Julius aka no e ma yemfa mesoa na yemfa akakadro ne ho niema enka ho na yemfa nsowani papa yemfa nsowani wo wayire meboa ipa cha wo yire wo ma o wayire wo ma eno oso ni yire eno wode ko da motom enti hotel sa ne yire hwa yen akrampa ne yaka no asema sabo akrampa wukunu ne yaka no asema no de wone nam a waye no anu gwase ne be ma enti hotels do do say no woni chi 87.9 hotel de be for
4 ewo kuma se ya me pa chai en wodo kwa na mudru hotel ha eya na hotel fo na ewo ho no omo ne no relationship te say ye hu sasa no yo ta de nkrofo ko o ba so ye dru ha omo ne nkasa ne ni nko bia e bia ono no ya se bia me ye ko na wapie ba sam ko ho bi ni di nkomo de bi okay me pa cho ya na mo check we ne mame ebisi wo mo nte ebisi kasa no stop ebisi de pe enti me pa cho mo aya na mo Akoma FM 87.9 Kumasi. Omaye ni oh okay na ye efo ni TV on okay mo fa che ye pa omaye ni kama ebe amamo na yamra ye baba ye nua ba na na maso mame mame kasa go fidie ni mame na mani abre pa ma committee so wo chi bayere na bemba bi papa panimu anke ehunu anke salutu nke ebu no se suban yakade bemba wo mo ne san na kwan be so e na ode wo ne wo be yafa so e pa cheo me dasi Akoma FM 87.9 Kumasi. Oba ya no o se na ohun no na damfo no na me tembia na yese ohwa anu afa ye ohwa anu afa na me ka chen se mba ni se opiso okọ school sa akọtwiro nti se se me pe school bi e de ama no eno so obetwiro di a abaya de so ti se na so obekọ school na niji school ho di a na abeboa ne de school di enye na ye de ofa ase bi ko school wo bekwai enti wo so okọtwiro wotwa kama enti me de ne bako na me yese enya won ko na be bi obenyama ne bia nti me ma ne lol fe na me ma ne ska 20 million enti o mudi ka ko nkoko okọ ye no se head ne ka chense watchron of deck na emmoa enti won ko form 2 na on ko start na won sua de na on fa nkotwro form 3 no nti wode ne ko ho nti ho no head na anya ne sa time no eno ye se ne o mo nko bekwai accountancy nti omo bai na me diska ne ma no me no aduane ma no se be ya role fe ne ade no so me tua ono yusu kanti me to petrol di ma no se be ya omo be kwa ba 87.9 Kumasi. nti o ko no se sika no ko school mu ho na o ko keka ho ensem no sika no wentua sika wo di ama no wentua but o ko ye eho bibia eto ho enti na me obai na me so onfa receipt no emma me eno so ma receipt ne de ma no ho na da ye de ne beko no se ye nyina na ye beko enti ye kwa na chese makwa ko mayi receipt ne de aye bibia na mka chense me de minima de me ko school da me bibia me de bibi na edi adanse enti me per receipt no da ye beko na me yankasa me de kita ne ye ko eno so me ma no Kumasi. enti me te ase e ma receipt ni wo no na mete wa na madwene mu ntene me ti mi ankasa me fa ka e wo nachi e ko school mu ho ti mi kwa na head na ankasa ni ho na kola e na wo ho na me ne boy ne kwotena ase e no me kire ni mu nya na wo se ampase o ma ba na sika no momu de bibie ni o mu pipa no so di adanse ese ye tue sika bia e wo so enti e ho no e na ma me frɛ na damfo na onene koye no omudi ne ko school na me ka che ne se me pa ne cha Akoma FM doctor ka se wa ko tue ska no ko school mu ye sika bia ni wa watua wo but wa ba ho abaye bibia e kire se wodi obi e be school mu ho eno se wate na onene be kasa enti me to aso hwa akole ya ena afedu e kire na chese ma ho odi asa nti omo tworo no manya ska na nkotua registration fee nti mama na ankotro ena ono so wo beboa wo ben so ankotua registration fee no ama na ankotro na te se nti mama flem ana me ka che ne se me panecho sika no die Akoma ama na nya ne tentem so 87.9 chese wonim se me ko di loan na me de ma no eno de wonim ni nyina nti me hwani mu frɛ no am physical no amreme ma me loan no je san me pa cho me je 50 million Uji loan 50 million ena wo ma ne san ena me de 20 million ma ne sen ka won fa nkotua sika no na me memfa
30 ninkita enya adwuma mfentua ni nyina nya sa me nya sika bia mfentua enti wankotua na me friend phone so ka chen se me pa ne chew sika no momu die me kasa me de becha ne dakoda na me yetrofo 2000 no akrampa nkotua sika no Samuel akrampa e ma me de ne ko Ejapa FM ti e ho no me de ne ko ye no ene ye friend no baaye e ma ye tena ase wodanti e mu kasaye eti onu otu ya mu 10 million ja chese o mu wake mama Lydia enti o mu wake na chese akwesi 25 million ene otu ya mu 10 million na o mu share se month na me yesa mempene meji bibia ho na apostle na o no o yes sister wo ba kra o kasa aya mede sane wo ba ya wo ka asam no boko sa na chese woni papa ne eni asem bia na so sa me dia wo betu ya misika ma mo ofia so betu akwa no amfa interest grant to so enka me fa na emom so wan tue sika no nko tue sika no ama me ba na antworo ne die enya die a mete ase ama ne se onfa ne totoroto sa enti me dia opa won tue me sika nyina ama me na asem bia amfa na asem nko eno wo hye bosome no so ye no me ko ho Ejapa ho no mo no kwani wo mu kan wo mu so o ma ho wo mu so mu frɛ na wonya no afi wo mu da bia me frɛ edan apostle na wo se je se me send number na papa me ne wakasa me ya boleta to ade no so na da bia me send number ma da bia me send number ma ne de je se ade no wo ti sika no wantua wo ho okay ye hwa de enti wo sika ekokodi Samuel akrampa wase wo ba beboa wo bai ama na ko school no yes 20 million 2000 and wo de man no wan fa nkotua bibia ngusuti me pa cho da bi wan kotua be okay na wo no na dodo asen ana bosume sen ya wutumi adigi ni di ya kosi se me fa me baba enhye ne nsa na obetumi aboa no manfa na nhye ne nsa se onwale no dabi enye awade asem school mu no okay me won me fansa me de me hu no ba bosumi mienu na sene na ho brase ne kasa asitie no manfa nsusu no se sabe se suban sa obetimi ada na di me fa ne se me ba prekope amene no eye me fra wuni na wo ba me fa ne se me nua me ntimi ngono because the word no me ntimi ngono wani afika kranti wo hwe wono ni tipens wono a obewon fie be sen ono de me de nka me mom de nka msusu no be se 35 40 eno ono nso se wonuru sa ono de wo se wonuru sa usa na ni tiri mu no adwuni sisi na me finish se wanyi no ono kire se ya wo ni nyina na adwene no ewo ni tiri mu enti ma nwene boni bia ma no enti sebe ya me bana da achi be simi yi enti na e ma me yesade na wo hwe won one wo ba no anamontuom ebi ho a oba no kwa a one ni pia a oma ebi ho a one ni pia a oba na dwo sede no wo ma na montuom kire wo no ankire ma me se ase kire me na we ye den bisano me frɛ wo no an kasa bisane se me ba ne sebe onye so abofo na nyame na me wo 87.9 me mpe bi wo me life oya ba ya wasi so one ne betwe mpra afa beduru mre bi no bi kura no wawo wo be kasa wo mpe no enti se wo pe na akola no wo busua enti wo mra busuafo ho na woni abusua no metena se na de fata se wo ye a wo betimi ni akola na nante na me mpe so one ne betwe mpra so ma me ne ntwe mpra o ka kire o oh so what yes is here they make a inside or no kura went to inside there be my friend is several times say me mpese ode no be ka me ba no kopem se se opene dia be ye no ho ade na me hu se na ye no 87.9 enti me de o ma bra ba na ekoso bia de mama yankopon ne hata so minim ubisa wo ba no so me bisa no wo se wone ne nya bibia me bisa no wone te won me boa won kan kire mu nyina se me boa enti me de misika ene oba ne de ono ana ne nante ye ne kwase ebu odi woni asem oka kire no no eno de na mini ho na me mo misika ne de sese no sika na ekosoro say 50,000 what you awie 5,000 won't you awie say me ntu awie say me je ne sa no
nti ayɛ sɛ wokɔ bɛyɛ a no makɔgye radio na kyɛ sɛ bɛdi atwa nti ayɛ sɛ da bia na wogu so Akoma FM 87.9 Kumasi. menene ni bɔne biaa mo me sika ne deɛ yɛn nyinaa nyankopɔn ne yɛsom no nti wɔmɛtua ma deɛ ma ɔmayɛ sɛn mpakyɛ ɔmayɛ miɛnsa woyɛ single mother na mepakyɛ nti wo na wo nkwa na wohwɛ o ma no wo nkwa na watete wɔ mo school a wakɔ biaa menni obi a watua 1 peso akora ma wo de bayera kyia ne loan no a ɛna wo de hyɛ nneɛma mekɔtɔ frying tie wɔ nkran ɛne store shirt na mede kɔ afram place mete nsuo so mekɔkyimaa kɔdi week a na maba fie akyɛ sɛ manya bi a mede bɛboa saa na mede mu saa nti ɛkɔbaa sɛ meyare na mene na nenam saa no ma yɛkɔyɛ mu operation nti operation no akyi na afei mentimi nkwakyiri saa bi ɛne sɛ maa mede bɛkyee bayerɛ no a ɔno nso de wie no bɛyɛ me nti nana ama na ɛyɛ ɔba pani ana wɔkakyiri ɔno na ɛyɛ ɔkakyiri ɔno nkwa ne ɔbaa mmaa no yɛ mmienu bɛrima baa okay yɛnhwɛ nana ama ka kyerɛ wo sɛ ɔne akorampa ɛni biribi ayɔ ɛberɛ a ɔnyinsan yɛ a wɔmaa n'aduro ɛnom yɛ no ɔde baa fie ɛde asɛm na ɔka na menim ɛna ɔno nso ka kyerɛ me sɛ ɔkɔɔ hospital sɛ Akoma FM 87.9 fibroid na duro na wei no kɔtɔ blɛ no ɛna ɔnom yɛ nti adeɛ no a fibroid no na ɛnane nti medie sɛ ne nyinsan yɛ o so ɔne ne twe mpro so ɔde ne yɛ ɛdɛ yi o megyina asanteman nyinaa ni menyina ha ni atorɔ da mesom yɛwɔ mentimi nni atorɔ wɔ nyankopɔn anim ne mu anim adansefoɔ nyinaa ni menyɛ bi da nti meba no hɔ no deɛ wanka bibia nkyerɛ me na man no nso nyɛ yɛyɛ no nso ankyerɛ me bibia sɛ ɔne meba no wɔ bibiyɛ saa yɛ daabi na yɛhwɛ o enti sɛ nka ɔbɛyi nyame ampata ɛna nka ɔwuiɛ ɛde tɔ wo so a nka wonni bia a wode bɛtia no sɛ bia ɔno na akum wɔ ba daabi menka mentimi nka asɛm biaa mfa nkyerɛ no ka mentimi nka asɛm biaa nkyerɛ no san sɛ ne kasa obuo wom mebo sɛn na ɛsi kɔe because sɛ w'ani afi kakra nti abortion mogya I don't know ɛne fibroid deɛ wohu akora bi ama saa bɛn na wanyema nya abosome sɛn Akoma na FM wɔtwe 87.9 Kumasi. na bosom na ɛkɔ bosom mmienu ɛkɔ bosome mmienu nti maame woanhunu biribiaa daabi odidi wɔnyale wɔmfe wɔnyɛ biribiaa ɔnso obi wɔ ɔte ntasuo obi wɔ hɔ a wɔyɛ biribi sa wɔnyɛ biribiaa sɛ ɛba koraa ɔde bɛsie because ɔmpɛ sɛ ɛno ɔno nso no ne mu odu nti ɛnyɛ adeɛ a wayi n'ani ase ayi ana biribiaa ɛyɛ no na di adanseɛ sɛ ɛna me nso menyɛ nipa a me wadagye Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛbɛ kurom bɛdi dwa ansa na makɔ akɔyɛ adwuma nti mɛkɔ fie no kora na kyɛ sɛ nɔnwɔtwe koraa no bi a nɔnso nɔnwɔtwe no abɔ bi koraa mɛpɔn no mɛkɔ asɔre ansa na makɔ fie nti mahu biribiaa saa woahu biribiaa saa aha yɛ Akoma 87.9 FM ti sɛ deɛ wo as a mother no wo ne Samuel Akorampa wo ne ne hwɛ ka wo 2000 wo loan na nipa yɛ nipa bɔnefoɔ to the extent sɛ single mother ukwaye no wɔkye bayerɛ ɛna de hwɛ ne ma onim sɛ loan na akɔgye yɛ nya wo bayerɛ so mfasoɔ na abubu agu hɔ na akɔfa ma no meka kyerɛ no koraa ansa na mekɔgye loan ɛde ani atirimuɔden nsɛm saa na wahwɛ ama maame akɔgye loan wofrɛ wo ho sɛ sɔfoɔ kɔ asɔre kɔpirikyi gyina pulpit ani mfa bible na wodi apirikyi wo wia no wa ye deliverance wɔn asɔfoɔ bi a momo ɔmo do ɔmo nsa to mo so no me no ɔmo de ma wo wobetumi atena wo fie no wabɔ wɔn pa yesu akyɛ nya no ɔbɛgye wo so wasɔre a wuti mu wɔse sɔfoɔ nyɛ hye me sɔfoɔ nyɛ hye no akɔ sɔfoɔ a wɔbɛkeka nsɛm hunu ɛde agu ne tiri soɔ
was one na ehye na sesa ayi Samuel akora mpawai de ne nsa begu so bo deliverance ya mame e de honhom no de ma wo ama waza honhom ma odwama ma honhom esa so no ankasa de nyame no obutu oba so di no kura no a nyame no obọ mpa ye kire no obutu so no a wose nyame me pensan kire ne nyame ayo what be that wey what dia ne nam ho me pa che se ne picture no ho ne picture no ho ebesu Samuel ebesu baby awoko ye de free wo na sa wo ye ya ka meduru ha e ho kra de e kra ma fo anko ye nukude ma on se wo mpa de ye wo mpa de go wo mpa de adwo ye de moko ye de mesoa ye de begu ani ye wia ye de hutrum. What is this? Uni mu bi ade ma na mane nkod ba bi. 1 wafa bayi wafa no free. 2 woni na ya abortion free se ko wu ya ko wu to ma me so wo ye nipa bone ni na ade si wono nyame wakatu ya ni nyame de bema ate Akoma FM na watumi e de bema sie kopem se bra o ma waduro kura mo je tu wo wentimi a open na panche o ma me na ma se bibi to wo a ka wan ama ma oye secretive ba na wo ma me no no mentimi yanko ba bia ade achi mentimi yanko 3 days there sabe me ko ba ansa na nyina yensa koya no hwe mentimi yanko ba bia wo si wo ba ne ho saa se wo yare wonu se fibroid no a eno ono so ye doctor enti e bia one na di nkomo se ne fibroid no ama na dura anane na oba no nim so fibroid ampa ma me pa che ana ya kana de to utirimu keke minim omo ka di to ne tirimu keke me ma koye bi operation ti o kan ye na ma okay setimi yes okay enti nana ma si you ma me 2000 no a akodi azama ne ho no azama ne ho no to nche ne a won so wo de ka wo de wo won so de ye sen mommy be 10 million in fact 10 million and money ade am 1000 and no de wo ka ye na ono ukọ na so ono ukọ da ya se wanti ase ohuhu wasum sisa wase edi gu form no ukọ awagya akwan so what you ase o sika to ho o de kan na munti so o mo sika to ho de da se mane no kono and na nyum no so awo so ukọ to no sika no wo de eden wa mommy sika da yes otu ne de ma no anu age so kwadi nka no oso ne ho ye de to na obey na na ma so koji ne di ya to the sense say o ma fa ma na physical cash no mo de to no phone so a obo na ma ne no ama na ya sa ma but o shia o na to onyo dada mam enyum ye worship and as praises na to ne pa me pa show worship so me de achede nyankopon de ama wo no baby abeko bia no wada na bi because wunnim baby a omu ano ebefraba mame one worship so for when it to na hwe enyambara semu akwa idi adi wo no na mame one worship so onipa bako na waka ebemu onipa bako na washa ejina 87.9 ono kuto mekama sema chireno na ono no beye amame yesu ono no kasa asuochi edi ono na ka obi to me kabi ya de sunya sasi to me ni na mano ono no beka mawakuma to ye ono no kasa asuochi edi ono na ka obi to me kabi ya de sunya sasi to me ni na mano ono no beka
Mama Akoma to me I saw my men there when I saw na said the Tibia no obetumi ati na abrabɔ no mo no ensɔhwɛ ɛwɔ mu ebia ne nea wakɔ akɔhia no nanso so said the Tibia no papa na ya wo ye ne picture ne yire de ma me ai he won pade bɔkɔ a ebe ye ne gidigidi ede amano fefefe bɔkɔ saa ne ye adwuma moto na nka mepɛ ka wo be friend ba ko na me ya me di ato mu ne ya na atiefo ahu ne sɛ ye friend no a on fenti copy ye friend no momfa me guest bi a me nya no be ma no momfa ne mrɛ me sisi ya na ye friend no ne ye fa no entum aha Akoma 87.9 FM Akoma Nsem dwumadie no no a ɛna waso gusu a wutie ne ma wani na hɔ na sɛ ye nim nipa na ni afie wodi me wi amaka ko sɛ ndi di akyerɛ wo bɛmɛ na mamu ahɛnyɛ Akoma FM 87.9 na pom te sɛn Olade adom pacho me hoye okay wodin pacho me di Clement fi hin na bai me angasa de Kumasi na mo bai ese me rent ya 20 makomi ma mo hafo jo gozo mostly manase brebia no ebi ho na sɛ yeye obiba no ohia moa ne yeye appeal ubo sɛ na yede messages ebi ho audios na yede toto so efa omo ye adoye ni bie no ebi a testimony na ye ho ye nka bi nhye mu na brantie ba ye nim sɛ ja wo ba bi na ja ba ma kokko wo twi na die wo ba ye wo se da bi enya asam na ode ba ye na emom no ne die ne ye sonko ma ye ntie yo pacho me damase we de me ba ha se ne wo kana no kuran we me mechanic me fitani na me ko ye adwuma wi ma me director bi wo Cote d'Ivoire nice catch you ano emba enti me so me yire ho ade am de akoto ma ase ani se eda se na ye beye ska me de mani to se anka eda no duru anka me de beye na ene na me so makoya adwuma emba me so no so na me de mani ato so enti me free Cote d'Ivoire bae na me ho nyina na me hwe program no o share Akoma Nsem program na me yongo phone say adan me ni dwuma bia de me oba na me hwe program na me say me de tumi hofo eno ano no me de tumi hofo enti na ma tembia no me hwe me de to okran bo na o mayi station asa enye nko na wodan ba community no o de to a de open no ono so asesa no enti bi wa me hwe no mo phone so okay ti me bae na aka music 60 series o me phone so me hwe na me brand me ma me say ba so mu hia mo ya hen kire ye mu ya ye pepre enti kire ye mu brand de na o so ya driver ni na ne yire ne so kompo yenko na ne yire ne so kompo aye no ama aho kire ma ya din ama mu enti no me te sa na me so me obi a me ya do sa ba me obi ho kire na o ka na ko sam kire ya me boa no ba me so me ho kire na me fro obi se ommoa me na me beyi me sani se ska no me nkwa na me bompa eguzu se ewrade me pese me ye me yire ho ade na me hie na nimonyam ana me sani 30 cedis ade etu maka nsumu tie de chie na director ne frame o Cote d'Ivoire se omunyi jin bia sei enti me mbra na mbe mom ana me se director ba de meba na misika bi na wo ho no o se o de ma mi ansa na ma de maba no no so adwuma ne hia ne ntinu o se ne mami na me ko ye ma no to ono ne di kan se ne 7,000 misika no o se ne 7,000 no ma misika na akokamu na o nsanka ye no ne 7,000 ana o se ne mami ana o sa se ne me lolo fe se me fa ka ye de embla ti mi ko dru me ana ye fa do ma mi ko dru do mana na onu ade ne ka ebe fa mi e mi ko Cote d'Ivoire hono te mu ana mi ye adwuma ne wie no me sa be ban me charge no sika on se safe anu so o be se ne CDC ma emu yedu enti mi charge no otua me ka no me be se an na me sa nya 5,000 e ka 7,000 no na
so me wo 4 times that order Akoma FM na 87.9 already am ko yesu traditional marriage me nye se bia me ko en chinchina bia sa me de me ho beso na me so me kwa ko it is size kan nyina na me hye ne wonu monyam ma me timi ye bibia and ama me so but my I am my wife one day enti o say me frère last week me frère sanka me chire ma chire omo bai man of fine me kasa be 30 seconds no ana o ka te me enti na ama gidi a wo say me be di dance no na say atiko me so awo ho a de na e hye me say me be di one dance we kura me ni kumase a ba me wo go so mim oduru go so a ekrobo wa friend mim ho na mama ne papa ho fi ho kura na ahomachin anno am wo sa na de ne sa kan se o se me ba ana me se ahomachin me kura me ba no man kra obia o me mama ne papa obia nya we se me ba besin na me nya frɛ me mama kura mbo se me ba kura wa humi because na e de enchin me papa kura na mbe se obehumi no ahomachin me ho onu so to koku o village ahomachin me ho na oba na me to mata na o se adam me ko ana me se me ko hwɛ madwuma bi aba okay o see you ate enti etiefo dabia ye bo audio dabia ne ye den we ato so na oba ye na me si no yes seeing is believing ono ne de wo se all Sunday na 30 cedis na o peska ya na yere ho ade wa ye sika no wonya na ode aye na yere ho ade ntia ka sa wo de ba bompa ye guso kan de wo wakomemu because sika no ekoya ade no a yesi entia wo de se nya kowura de kro no mu nko ade now you get results se honko na wo mu ano ana wa dance de free beba you will get it 30 cedis and also Sunday no bompa ye guso so pese wo ye na yere ho ade wonya sika no emfa nye as a magic adwuma no okoye ye na ye ntua ne ka no we papa no asan frɛ no asia ma ne different contract ekua se de who person can you wa sorry no your friend na ma ne different contract say tua ne ka dada no e di ama no ma ko wole ne ka sika ne ko ye o se ekoye adwuma no ye ntua ne ka asa ma ne de ne ka sika no fa ba ye enti na aka ne sika wo no hu nyina 30 CDs 60 CDs e no che mu mienu wakoye adwuma ye hunu asa de ne sika aba 60 no no che mu na ye 30 no se we gie mami ni kunu yi de ato wo memfa 30 nko na mo mempa ibo ne se adwuma ye hunu ya makwa akoye me koye no nka mpese me wane me yere me ye ne ho ade nti sika ban na me de koye nti sika ya me sendi omo se ya me mo ho mpaye ma ko se me seni sika na me mo so mpaye nti sika yi 30 cedis ne menya me bo so mpaye se papa yi emfa me sika no emma me no me tubi fa koye me yere ho ade ampam o seni sika no a eba ye no na wonim se agro bi na dabro wodie de ohun ya ne se papa na sa afre ne biem se nyame ne sa ko se ka no foforo de ya ne ye de ye nim we no me ye machine excavator ne aha ti nyame ne se foforo oba wo usan nya wo sika no wantua no otua ma assign ma another contract ono de kan se ne mabram organ na sendi sika na adwuma hunu no ko ye no sa se ne hu sika ama ho ka sika we de me wajudi mi mpo we kura me ko ye no last one me ko me charge ne 3000 e Ghana scam enti o mami sefa no me be sign na me nya 5000 hey se wa yo yere ho ade ba jo an ka kura wo ka me pacho me pacho mi hu ka wa no we na ngeze se ma mi ko bi pacho so ba me na we na ya dance die kai there's a way ni nyina ye kan ba we dey what ya live e bia no be ka se me bo mi wo video kakra nka obi hu a obi hu se wa yo yere no ho ade a enye num dwa oh ka wa na doctor we ya dey atoso e dey amanti ring na show no nti wo ye no ho ade na be 18th of last month ya nti eye wo se sika 30 cedis na wo de ba ye no na nyame
ehwe so ye we bisade ti di asem na wo ka chen nkofo wo mo achichi omo se obi hia mo a omo boa na eye wo mo den no e di asem na ka che o de meka che mi nua ma ne mema ne papa ne ma me no se se bia obi won hiam na se omo besu kire omo na se e ka omo akoma se omo so omo beboa hwe na omo anje se bia nipa no obesire keke ba omo de omo mfiri omo akoma mu na omo mbuwa nipa no na wonka bibia wo na akoma so se urade nyama no so onya sa gidie ne na so de oboa sa nipa kro na onsu benya emu adansi a echen de ode buwa nipa no onsu benya mu adansi a ode eba ene de echen so se de wenya de echen so no se on pentron ti adansi die ntino opese ye de ne pictures ne bi guso na ye hu ne se ampa de onya ye ne ye ben ne sa mama ne doctor edi nkomo ansa ene na nekua enko na me ne doc mako asamwa pia papa e wasa de ye ka o also balance here pa also balance here sanity ekua ka kire ne nti on fa bi nka sanity yo ero de ka de odi tua no wo de ka also balance here wa ko echi e watiefo na edu sabia Dr. Grofan oba ye ba besua de afa de ntia wo ho a ne waposo eye wo ya ene ensuo tutoi obi a hyebantwea okuri ne ho na poso nyina ye ne ya ye ba besua de enti firo nua ka chese Dr. Grofan aba fa pen na phone na gi number no na ye nhye enkomo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofan number no yesi pen eye yaw e ka nipa ho enti wo ho na wonte yaw a na kyese wonka otiasefo ho yaw na mie hu difference e wo otiasefo ani owufo ho enti me bia ba wonsa wo ho dodo waposo yaw ya uti ade so na awo na yaw ya na kyese emugya no edi afurusane na de atie se yare bi wo ho a eba a enye yanti ema yare ni funyem wit se fibroid eba enye ya enti wo ho na apio na akoye kare yare kese ohwe breast cancer eba enye ya obehu na de eyaw kese de eba emema ye prostate eba enye ya omua ne pija de ho a na de o haw kese de eba enti mre bia behu se yaw ewo ho ana woti yaw no chese dipadua na kirew se bibi nkoso yie ewo dipadua no enti wo so ko hwe Grofan modeduro no na yaw ne ewu be enan ananum de dikan ye friend emotional pain da bia meba e di bi ba ma akusua obi wo ho na wone ne dofo bi atena ebeduru me ebi no dofo so wontimi ne ntena biem na akoye yaw obonani anu osu so bi amo no eno ye friend emotional pain enye no ho asem ne eka ye de friend sensational pain wuti ade so dadoa na wo unsa kaja enye pain no obehu no aka unsa beda janum saa na ahye ne nam pain no ani padua ne de ma wonti ena ma wotenka na wuyi unsa firi ija no ho enye saa unsa no be hye dwobe eni ye de friend functional pain ena ho abosa wo yam na edodro edokro ni wo se bibi nkoso yie enti wo se me kɔ ayaresabia ne nyina enye no ho asam ne yebeka de yebeka no ye inflammatory pain eno de yawa yenya no yaposo wo ho abosa waposo usisi onjonku na ye wo ya eno ne yeba be kirekire mu se de meka no ena ensuo tutoi maako obi ontimi nsore ne du sabre kra ye nuanom mo sickle cell anemia no nkoye mu kra sabre na ohia Grofan modeduro se de be ya bibia be kama di number no ne yenhye komo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko nyankopon bo nipa no wode sisi aposo nti wo hwe a uti esi wokon so wokon omuduro nyina si usisi so saa na ni nyina be si ukotodwe so na kosi wo nampo so nti obi a de si ye ne bia ya na ne kotodwe ne ya ukotodwe yo ya usisi be yo ya efise baako enya pena na akoka baako na de akira ne se nyankopon de ade bia efre no glucosamine agu ni padua no ne ba bia odi agu no sɛde ebe ya entiri ana dompe enka dompe no
wɔde adeɛ bi ahyɛ dompe ni ntam yɛfrɛ ne cartilage maako saa cartilage ne ɛno na ɛboa ayɛ spring sɛ de bɛyɛ dompe enka dompe na yaw ɛma na saa ɛfrɛ sɛ cartilage no wɔde anwa bi agum a ɛfrɛ ne glucosamine maako wo nyina ɛwe wo yare a ɛwe nti wo hwɛ a wo nya malaria abanso waposo no waposo nyina yɛ wo ya wo tena faako kyɛ ɛwe na wo gyina faako so a kyɛ ɛwe wo nyina ɛwe nti duru saa mmere na saa glucosamine no ɛfiri nipadua no mu a ɛna ɛkɔfa saa ɔhaw ɛne ɛyaw wei nyinaa ba ɛdi ahotutuo honam sisi yareɛ okɔn na ɛyɛ wo ya ti saa bere yi wo no grofa magyaduro no a ɛbɛboa ama glucosamine a yɛde yɛ grofa ne nti ɛbɛboa nti wo no grofa magyaduro no na waposo no ne yɛ wo ya no ɛgyae a ɛnyɛ magic biara ɛnam glucosamine no a yɛde afra grofa magyaduro no sɛdonom sɛde bɛyɛ a ɛbɛma yaw ne haw a wonya ne nyinaa ɛbɛfirim gye nɔmba no ne yɛnkyerɛw baabi a bɛnya aduro no bi atɔ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 nti wo hɔ na wo se waposo yɛ wo ya ojonko yɛ wo ya okɔn yɛ wo ya osisi yɛ wo ya nkotodwom misra hwɛ grofa magyaduro no ne yɛde yɛn akase yɛ kooko ɛna ayɛ grofa magyaduro no yɛyɛ no magyaduro soronko enti wo hɔ na wo se w'ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho a hwɛ grofa magyaduro no wo hɔ na wo se wakoma ɛbɔ periperi mogyasɛm no grofa magyaduro no wo nsa no na ayɛ titiriti no grofa magyaduro na bibia nya kama wotu ase twetwe waposo yɛ wo ya ubodi nyina ya oya sisi yare enu ho asem ye ka no ngofa magyaduro na glucosamine na ehwere no ensa mehwem se de ye ka no duro na dwuna ntimi na aye yare ngofa magyaduro no aduane siwo na ntimi ni de eno so ye yare ngofa magyaduro no ye nua ma no menstrual disorders eno ka ho ne ma ye Dr. Mensis na ya ma ya award onu ngofa magyaduro no emfie du na Mensis ma ya ba biduro de emfie num na ma ya ba biduro obi die ba no obone nsa no ya wom eyi to clot numgrofa magyaduro no obi so die ba entwa obi die ba tot onumgrofa magyaduro no ni nyina ye kama so onumgrofa magyaduro no infections bi e ni ho empompo abobo na epa ya mesra onumgrofa magyaduro no ne bo trimo ediwo na eba obi dware wi a no de afi na edwe ne ho onumgrofa magyaduro no bibia ba kama ma Akos de bia me ba meka so yo ba ana be ma no watenka atiayira yare hwe grofa magyaduro no osemi de mini atenka mesra atenka obia obi na wo de na ayira hwe grofa magyaduro no ede nyame adom ba bia befa bia obenya grofa magyaduro no bi ato yesi Ashanti region ha de na de ya membo ba bia benya bi ato enti mesra wo Fred Menso wo kewo obenya bi Imrom Misty Heba Angelos Dani Heba Apidank Kolinak Tiwa Heba omnyina okumasi ya Fred Menso kewo Bezeru kwa okewo Osons Kames ewa da Shimai Costa Pharmacy o Pampaso Samdora o Keita Luka From o Keita G3 Chris K o Sreso Halme wasafu Polihwa Ja Pharmacy wasafu Himfe Yellow and Orange wa Mokom PFA Pharmacy o Tafu New Road upe 1000 Catis ubenya Sakseba o Patasi Blockhouse NNA so o Patasi wa Pure Live ewa buwa kwa Polenda Esapon o Konongo Smart Heba o Buwasi Sewa Heba ewa Santimampong Udu nkran sabre wo kanshi drug lane Kingswalk Heba Tinatek na Naboache Angel Repash ubenya grofa magyaduro no asama fo nyina ko Akos Pharmacy and House of Drug Widama ho nyina ubenya grofa magyaduro no wo kasfo akọ dependable ubenya grofa magyaduro ni biato tamafo nyina ko na Naboache na Little George Udu Spintex ubenya bi Escal Heba amasama fo nyina ko na Heba o post office opposite wo ho akọ Abesam ubenya bi asama akese Amen gufan wo ho suhumfo nyina ko NS Pharmacy wo achim da ko Chumasi drugstore ubenya grofa magyaduro no agwaswo do nko odan kwano ko fo bia nko Gabson Pharmacy saa na uwo nko kwa Hillside ana Antiakoba ene udu takwa uwa semini Pristia uwa sebenya bia ma takwa de AA Mensa Cape fo nyina ko boachi ansa ana pena ene udu wini ba na obisa Erade shop ubenya bi wafo nyina ko 1000 Pharmacy ena obroni ene udu tamala PK Gombila ubenya grofa magyaduro PK Gombila ubenya grofa magyaduro bia ma emre na so ntije number no na dasende asan betua adisuane so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya meka obibia ho dasende ebesan hia tu wo ho na so waposo no waposo ye o ya ehwe grofa magyaduro no
Marco Michia man ne agye balance balance dey beji was 30 Ghana no what be anya fa so akwa yere ho ade a so be to say ajo ba ne de nyina aka ho ede na braje wa de ka wa ba no pa no ka wie na ku ase ne balance okay me pa cho yen ya be ma no obedi adanse no so pese wu hunu se asem wo ka no ye no kre enti no wone oba no ne wedding no efie ho ade no na wode aguso no a ye nyina ye hwe bi no se be ya obehu o ka no nyina ye enokre enti won so ehwe bi wo bi ye bi na wanya ne de next time obi ada won say Akoma FM say ye de obi a ne ho ehihia no abetra ha say ye mo ano a emfa ni agro because baby a wosi usika ne nkro no ehwa na usika ne bekwa akoye adwuma enu nti onso ubenya dance die bi say enamoso na be mu dance die aba say de tie bi ano onsa beka na papa no etna se a ye the updates ebebremo efa ye nuaba akosua bema no e wo hospital ye hwe no efa akosua okoye wo patient ni ye 87.9 kumasi ko no esie aye ni bia kama ye twa ye ho aba ye ba ye de no so ebeto amoso mido na wote wa ye still mama edenam mama mpacha wie de boko me hu me fa ne se man kra no anyini papa bi e wo mishia no kem because nyan na meba na me hu no kem ti na driver na drive careless ana na ye kai ni mobia kasa driver no ana not me chen this see ye not na dem me ko hinam so me ma me che ba ye wa fidiase station ho nti e ho na me ko no see you enti anu mu no ka say e dia ade na me na me so menya hwenam pese me ko school na menya so je mu kwan ba me site ni bi nyanti de say me twro e bi hyem ana so okay ono betimi aboa me na me se mate enti me bebo me ma me amane enti okoji loan na ye pe school ni dada sana me ni di nkwa me ama me ka che nkwa say me tonyom me di asofo achi tonyom e mom no eso no koye sofo ene oni me be ye adwuma na me se mate Akoma FM me de me diske bia me de di han say nyame adwuma na me ye nwum turo na no se wate ntina me no ko na aso bi wo duase e koto nwum ma no ti ma me ko gi loan no diska na ma no so mfa me nko school di ka ko enkoko side o ye nya ano si school bi wona na danfo bi di nkomo no si school bi e wo be kwai onim omonti o de mbeko ho na ma me se wate na ma me ko gi diska na de ma no so mfa me nko afi wo so de me ko no oyo se braye nko ukona se woso do ko no mfa wo nko obetimi no akɔhye fitamu a se ne ka sei okoye ka no bia obetimi fitamu ha enwie na ade asa wo se ne yentimi nko fie enti se hotel bi wa ha ne de se tofa ho ne akɔpɛ ba bi dan ha de chia am se mate ene nam ne ko na ale ne ko so na bi opeso no hia na wa ampani a eno no na aye ntokwa wo te ne se no de bo ai o ma no afreme e wo se ye ko program bi o mesesa ha o se ai osofo no ai osofo na one ne kompai bo no pa shai mi di na chi ko tonyo ma no sa so e doctor kumawu o ye dan no so e doctor kumawu na so ewi e chire na se o ye djuma ho ba onye doctor bia e wo FM 87.9 edidi mu sa ono nante a like hotel we ayen ko to da me se ade asa o se na me so me da ka ma me se me no ko baby o se aka che nse me suma baby se kwaji ade brem na me se matema aka che ma me o se me kwaji ade brem no o se yo mate ma me se wudiri se bibia ni ne ntem se bibia ni ntem me de boa na me boa na so me de mentimi enyi secret na empia nche ma me se bibi se ni se na ekoso me ne ntem na me ne no na na danfo ba akokɔ bi na o ka ho ne ekɔ o de sa hotel we no no kɔ hotel we no no kɔ ense say ya ono ne me yes oboa me school no do baby awanye me na mfo etimi send miska mo na mfo obo pema me no mo me do machi kɔto nwom ne yi to bi wo ha no ama miska ni nyina obeji ska ni nyina e be ka won sa pɛ obeji waji oji ska ni nyina misika be me fa 10 million de
wagye nyina won ho ono so no be da so o ma hwe be ma wa ye be doctor wo kumawu be pa chai kumawu no ba chai ya wa beboa wo ba chai yen kwe schools kana wodi e fa exam ne ko school mu ho se wantua o ma me form se me nko fele no wantua no dis kan share no ho ani e ba me se watua no se a matua bibia ti no na twa kan me se scan no watua ba aka bi no pese audition ni project bim keme for e ma no eduma bi na woni ska pese ode e hye sa dem no mo de contract na e ma no ayom oye screening no mo like omo ton aduane no omo aye test omo blood na yi no oye sa de ni bi to the scan is shame nam se du ho abenyon se du ho amenya ode sa wantua sika no ma me na ne sa ko pe bosia no ode kotua mi school ho ka no enyina ye hu no oye se school no obe hind dan ama me na me matim se na be onu betimi aba ho bi nam se sa no sian iti afi no pese obe hind na dan fo ne se da bi emra no no ko e ne wo so odi so wo wadi wo de so ene wo so no so edi ne de so no hind dan no e de ma won show school na won ye menya wo toto e ko wi e jo ka chem se school ne ho ne mande onu won timi toto enti ene me misika no de e be toto enti o de be toto books ne ne ma de ama me ti ma me fen kan se misika won ho mo sika no ai misika won ho de na so sika no afenya no kore ubusa na nsem basa ma me so mfa ni ko school mu ho no ne head ne ko kasa no hu se watua eno no met na ase ama de san wa ama echire no ka ase mesin ko ana maame ene me ana boy ba ko kofi no ka ho na ye koye wa ma me ne maame enwam oye no se ye ntwa wa abonten na ono no di kan no makọ kasa aba ana no di kan ewura office no ne okọhye ho chei eche no be free ena wasogu so awutie ena wani so ehwe bie Onua TV Rabi 1 TV na fe wose Chrome TV ni nyina ewo multi TV no eso no ye nua ba na nama enedi nkomo a se Pastor Reverend so hwan yo Samuel Akrampa ene wobu oni o maame afaso die mu eden pa no enti se o maame sika no ena mo hwe ni mu se obetua na se wonso wo de a wagye dia ka ho no ni nyina mo je Mommy patronic na yeje me de ne kwa de yeja ye chiredi ba ba bi ekwa no kokan wo ho se me wonde meka ana ska so a wode echo mama me 7 million bi so mfa nko to wo se enye eno ana se ska no gi free me ho no ontwe ska na mam ne na ham no se ne mama 4 million ne 1 million se ne executive wo se nye misika ni ho ana do mama so nye se misika wo no ho ana ode ama me nti ene sa de a misika na ogi yen na eno wode ma no na oje ne sabosia ana say me na me do ko program no na ya ma secretive ma de ma me mommy says kan program no me ko e bi enu ya ma miskada eno de na ya mi miska no ye se medi se me se me ko school dia ni ma bebe wo ho a e wo se me tonti me ma ne fa nto se na be ya edu ho na me de atoto o de ma me na me de atoto sa ne man na me se mate na me nyina ti almost any am de amano e bia me call mountains na de menya no me ba wo hu bibi gu wani so ana because ye me wanwa wo hu bibi gu wani so o ma hu bibi ma wodi wo ye wo for girls bia na ma me hwe se de wanya adwen sakra say ya na ya pa cha fa bra pa picture no to so akrampa fa no ye hwe n'anim kakra me patcho wuhu na esro no why wuhu na bomodi ya na esro no na we wakwakwagi atum wakwagi atum ese ye hwe na mo frɛ na munya no me patcho me frɛ no e me bi acha kakra ofa ye ba me bo me din say na na ama na ka say wan ka say biem no ka tell no efiri ho frɛ na wunya nde say na danfo no ono pe ana abenya no me pacho woni ye hwehwe ne yenya no ye frɛ na yenya no enti ne yire no wu a me pacho me yasonte na ye hunu ni kunu sei no akoyo onfe ye sika ma ye mpe ho asem ye te anu ye mpe ho asem kra ene ye de te asa no ohunu ye mpe ho asem enti me pacho bra Akoma 87.9 FM we na ebo deliverance nyina no we na preach nyina no enti sorry dodo asa no do kokko preach wo ho a won so koto nyom Umi, sorry no. Sorry do say. E wo kuma se krodua no wadu chi ni mu.
o preachi no ye deliverance no preachi no ye deliverance o baby ba ko ye koto ato baby ba ko pe ba ye ko ha na o tai ye program ho ha that's so much na tumpa ba shine but ye we dey a we do fresh sorry dem a wa ko preachi about deliverance every a mo kwa wo no ko da pen it's a dano a and me no ko ho bia ana sa de ni si oh say bia wa ko preachi every wa bo deliverance every mo so atonyom mo pon mo ko no de wa fa hotel no wakoda wa ye bi da na de menti ase ne say obi a na onno no ompe no yes obi si uchi kokwa ye ni ne ma di enti e na still na wo ono wo da la etu bi a so ma ho kwan mo no da no me na M190 na so wa mo wa because wa fa ma misika 2000 adi e na won so wo di akra so a eno so 1000 wa je adi enti mo be na no wa de boa wa na wujai homa no na me mani da say matwere wie oye so beboa me obetimi de makọ next na say me ana mani Nsem twadwuma oye se ne nyina no onimu nkrofo a obetimi ama o maboa me ti na ho na me hye wo fo se wo wie a obeboa ato awo so okay enti me pacho o sofo no na da so no wahu no se sofo se dia se azama yo se doctor wo Kumawu General Hospital ana kuma uje no hospital asa wano ya doctor ti ebi kuma uje no hospital nana ma enipa o so dia mo ni wo share name amasapo mommy for me from Nsem kakra yo Mobile Outfitters Ghana me ko so aka wo se bomodin afa phone ko ho no na won mo emfa fusion fiber de ye clear coat original and afa fusion ni bi wo mo famfem from ani mu ni a kire kama emfa ma sa de be ya efra brosan so hwe ho gain no amwa de so e phone tablet laptops afa cameras any iWatches na de be ko no nche no ma hwese ni kama edi amayen afa wo phone cases ni nyina ya bomodin na phone ni ekire mo ho na won ma bi de efe na ebo no eda fom sanso so ana wo mo stickers a efe wo mo ede ma phones and tablet afa so kra no laptop no wo person ne personalization wo me bi na laptop na na gadget na efa Mobile Outfitters wo makache na abeko no mahwe esiesie bibia famfan ede ama wo Kumase wo mo e wo Kumase City Mall wo mo Ben Shoprite no enchen ho ape enkran Accra Mall ye be hu nkrabata foforo e ho afei West Hills Mall so wo mo di dwuma e ho 0541 14 42 59 0541 144259 ofrepe won mankasa ejo shom afi na na ye bi si yabra agransa man won hwe pa na bibibia da ekoso e wa abrabo no mo won hwe so ano kama emfama abrabo no wankasa he pray for me akase wu kobi asofo bu fa so wayira kase nyina wono no bi na so stere abrabo no won konim no abo achia na ye bi si fabra ebia na generational cases so hono ebusua santere na no bi dem e na edu abrabo ni nya obehwe na wa break ni nyina kama eduabo edutuo ana feso kura moja fra bia wakodie ene spiritual marriage nsensem ni nyina da aguna saman na ye bi junction ho a wo de wo kɔ no wayira afre na wanye oso 0243134535 0243134535 ahunka heat patch aya plaster ye de to yawo ase eya bia se de etie bia woni padua mo no eya plaster nwanwaso ya wo mo de herbs cinnamon kakaduro ena fe wayire sahodo nyina hyehye mu no enom ena de to ase wo de na waposo ena ate ya ana wo ye ba kwa fichira na wo te ya wachiri bremom adwuma wo ye ntide bia da wo sisi ya wo ya eya ahunka heat patch no ase wa waye na de atare so ba bia ya ne wo no de taso abo sampa heat ni ginam ebon kakran na etu ya ne nyina se amani padua no ade ne ho kofo for ni chemo ewo Ernest Chemist, Chris Pharma, Mikado Pharmacy. After that pharmacy, Begoro Pharmacy, Drug Right Pharmacy, Wuskobi Pharmacy Limited, Afe McDowell Pharmacy, Max Hope Pharmacy, Medical Sai, ho nyina benya bia to wa shama ishwa. For ni chemo ewo Ekus Pharmacy, Create Pharmacy, Nkoko so Ma Mercy Information Center, Osino, enso Kwampam Pharmacy, Ubo Kumasia, Bra Akoma FM ha na bejodie 0599 991 149 0599 991 149. Bell Park was it just
perfect tissues ahodo na wo hia anasa toilet rolls de moto kama na nso so entity nka ba bia enhyeda nso enye bari bebrebe eno ti abomodian ne pebiem na fa esi washroom ho afa so kura won e wo kitchen towels a eye kama woto si kitchen ho a eche enam so betimi dia pepa anwa ne nkwan ne ade ne nyina wo wi awasa de anu nsuo no asa chimu asa ye munu biem na wasan e dia pepa no to krusi ho a e beche pa ansa na san afa packet tissues nso e wo ho no ma table napkins nyina da wo mo de aba adwama so dudu atuo e ya frɛ 0551 1444 00 0551 1444 Health Alert Clinic also ya dear last stop anyhow e ho no e herba no organic product ono makabumum e de to ya de ase e te wa also na actually power so kan no nka di mekopa na so na wo sa ya de nti mekokoro pe kan aduane mpe na obufa so a e Health Alert Clinic also ya de nyina da ne last stop anyhow ya de ahodo bebre wo de kope he wo no de no beto ase ekura kwa emabiem stroke ya de anase wa fichi kro no sizi kura ya chesa wo de no kra de emabie mu a wonyinsa ne wo so a wontwabra na enso oba abo so me so a wo musa Health Alert se brai na wo hwe enso no enfama ya de biada se wo di na tiase ya fa nko Health Alert Clinic na wonum entu ase madina ka so apoku ase ashraman ene takrade 0242518865 0242518865 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimonier womb and penis repairer Dr. no hwesiesie ma wo de ne de ano aye mranyin sento mu ana esne kro wo siesie ye kama e mo ba wutimi nyinsen ewo efa ho efa ba afa ba ma 2 minutes ene afa so kura petre sam no ene ade ni nyina no bomodien na efa kwa nam se wo ye penis repairer wutaduane se mu aye mre ehia ye ketekete anasa wo de wo de kosina ni mu ana aye nim guase no Dr. ne se brai na wo fa enuro papa emfa entuase emfama enum ka halitosis na egu ani mase anasa eye cancer ene liver kidney yade ahodo nyina eye ni what won maso ye eho ena scientists ekukudam ewa abrebiada wo mo ye research edify yade ene na yaresa ho lab scan ena femfidie ekukudam ena wo mo edidi dwuma enkran wo mo abepie mo ewo circle photorama baby ago filling station won enchemu wa wo mo ne NS chemist edi animhwe na ya hye no so se doctor eye adwuma ewo nkran ye wada ekopem memene da bia no pa no so ne fam ekopem anwumre no nsia komasi atonsu Monaco Junction woni adansi Rural Bank edi enhwe 0279 087687 0279 087687 If labor pad ama batan nyina aye guy wo ba pemfo a wota mo aso wo ba be kwa awo so bo modian ne pe bi to fofofofo aye kama se wo ba nyame hwe wa sondwem wie pe eno ane ade siesie ho wa ye risi enam say 100% organic ni ntin wo di siesie ho a infections bia eni ekire ebo no so eda fom midwife for na je tum papa eno ntie wo ye mother care na tonton pad bia ene de if labor pad no toni ai kontem papa if plus na if normal ni nyina da eya de kro no a 0244 310620 0244 310620 Alaska Star Enterprise Alaska Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers na fe designs quality disiesie dem emedem etwa Brighton say one room na wusiesie mu anasa wosi hotel companies ahodo ensore to ahodo banking house TV studio FM studio ni nyina da wallpapers na designs ni gina na so no Alaska Star Enterprise bejo dey na eno da nche ni bed sheet and blanket curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers na won eton bi etufoi we dey mun ko tunu do so po mu pa nam samunti won mo hwe abo no so krakra ba modern phone ni chem e Kumasi Edo Mrs Anochi Plaza Prudential Bank no enche ho apɛ dodo atu wo number ni 0554114878 0244114878 quick credit investment eno ano Ghana card bosia ehon dwo na wahala sembie ni akire woda wo mo medwodwo bia eno a quick credit wo mo bosia no de na de he wo mama bosia bo aye simple kra kane no kwaje bosia yesi twasoso boso miensa agese wa save boso miensa agese wa bia account disikato tuma wo mo de wo mo nye ne sa eno Ghana card wo ye Ghana ni a wo Ghana card de besia bia da wo hia
bia sa wodi bi adwuma ana wodi tete wadwuma quick credit esefre na sha ne nso one mo mabosia e wo internet esom 0302 200390 0302 200390 Yaminsha Amasapompa Pastor Julius Akwaba Mam Joso na na ku Akwaba okay Anaire Yamaunso Akwaba pa Evangelist Akwaba Pastor Julius yenhwe nua bananama and Dr. Reverend Bishop Prophet Samuel Abraham Bishop Prophet Mamera say my classmate back could did birthday there anti me man happy birthday pa Ogidi Brown Ogidi did birthday na me won hira na on tene mu nche na o man birthday enye hira pa amfama no na ensiniye okay nice man yeah Gideon that's no nyame hira no ma me man me nya so sofo one na ko preach ya deliverance ni na wa deliverance say be for your deliverance obi okuta be ye home na je say oye and me dem me hu so because on say o he kwan ofa na mama cancer asem asofo eyusu sa nyamdwuma in the name of me asofo no ma person be nyame adwuma anyemtofo man me ma asofo sa nkofo fall victims to such ayi nkofo no because when say asofo nti ade sofo de kamene na bobra to won say sabio ne adwuma no nti one na kwatena afobu say wiye no na no ya enya that similar case abaya odifo ba akra ne sa a wono say oye difo ba oye na sori kama okoye program wona yonkwa sori no ko hu abrante bi so otonyo abrante so mewa ma ewi ase na mo ware afedi abrante me fa oto nyum tuni a otonyum ma honhum sane afedi so be fa na to but onu so say baby wanya me adwuma bedu no say nye say oye nyum tuni a nti in the name of oye nyum Kristo ni nyum tuni nti o na ode ne hokoma afedi me fa oto bra be fam to say o se hwe ho na me de mpe ma kikiri no o start so fa na to enne amane egu me ne hu no obeka na asem nti ma me pese me tufo enye wo mo so ma o mo hye kola no ene kota enye o mu nya na ya asofo obi ma hwe ma me nka asem obi betuma betra so odem onye Kristo ni kura but boni a ope wodi wunti obetuma tena sori no mu 10 years ama be yande kenkra wo odo you from say pu we are pa be for to be jaso no obi kra comment say we your ban say we your who prefer we area wa yes I thought better we no dem da sure onye Kristo ni bia o ja o so de wa obedi wachi sa opa ma say no obetu ni wa sorry no ya member to the dues to na type bar for there ye bibia kama obetena ma wudi na ho fama Bible stamp Bible ni no beba we do say man no why ndeken why na elder afedie aso pani oni beba ho so na I was saying oh and that's me so on was afraid kiki oni be ba ho so no na okọ etimu ma yem fa hye so ya so funti wo ya nyum to ninti wo ya asmesi nti ebi na sister wo ya no ya so de peniti sa no mo nyina enye no hwe ni pani suba so wo ye na be bo wa but en fa hye wo mi se be de obi kwat mi ka se be de me person for ware no eti wo e ready na wo ni abre person for ware no de ma mo nsam so be ne so for and na bra mo ware no nti ye nye careful fine se sofu be se open wa sofu kana ne ware ama enye bone na emu be pese multi ase emfa nche wo nse chinche ene asofu chese emani gu asofu nso too much are mo bobo me emani gu asofu nso too much je o matena ho sa ne ebi to ma no tu wo mo so na ebi ba o ma he mu ba no ba civil at wo na ne skirt ni ade ase wa header oh anso ni na se me person for one no obi kwet because so for tia so dem no obi akwa o ware wi am so for twon the so for me tia so dem da di wa hu o tu nyina anadu nya me person for ware me ma mesre so for the new so for be so pen one what me nya bone na mu ma nya desperate for say in me person for na ware o be ma bia ba me tia se Jesus so for ene bi mu de me pe boga ware ya he no kom so be nya boga ma o si wo yes obi aba o pe o twen boga mo ma ye nya sa mon sambe fa sa de no so e de praye ebi na ato ye nya bai mesre Abraham Paul say Samuel Abraham pa mesre Akrampa ne dini Abraham pa ne ya se pa mesre Samuel Akrampa se mi ko twamba ma na me be ma ya nya ntwa de a me pieto de enka ho
brana fa sika brano ye yenu ni asem nyente ye kasa ye ko huntiri nyane se ma mini sika wa ko giye no wa fa sika brana me kon ko connection ma o okay ade ade ba asema ade ba woni no de ayo sabi o di no o ade no nya wo o so be bo nipa no afa wi ase no onu mom wo bo ade wonya den mesre no ma omra no metua ni sika ma no na asem fa na asem ko amira ase ye time eni kakra me kanyi na ni onyame nipa se unse ya ye nyame no nti mu nyame nipa fo sa no de ya na ye mfa mu ni agoro mesrew eya mo no mo level no e different from others nti mo no mo level no eya ye mfa ni agoro sa because mo no nyame kasa mo ho 10 moti esri ye shefo mo no ye nti nyame ne na mo yesi ya ye nyame kasa kire mo no mo nyame kasa kire mo no mo kura mo yesi na wo mo nyame ka wo mo nti nyame no yi o mo be ye dai o hwe kwanya wo di ababa wo ya faso that time na wo so o e na o mo hu so ehu o mo de to wo so wo se wo no o mo na mo a wonni sofu bi nante da se bi obesi ehunu na wo no ebi sheda kra sheda ne de what na oni ebie bible mu wo yesi ya medome wo me yenyame nipa hwe Samuel eye sei eni sei obehunu na wo saa eti girls ne bre ba ku bi se wojeji ni di ya ni shuwa no ebomo kan ni shuwa no ebebomo kan no eno ojeje girl no saa girl no edi sika man saa no di ya owie na pam okope ni ba bi tinaye si ya single mother hwe kwan a wo de na faso wakoji obi kura nko bebubu kan ni bebre de aguso oye no kwafo oye Christian tis won e ka no pepe do de ma wo na hwe ne ba ne so ntura wo twa no hwe kwan a wo de ababa wo ya faso ono so sika no wan fa bi kura nka ho e de o de fa so nyina ono so pepe wo ye sika faneto so won san kan no kura nka ho sam ya doctor wo e de be mo wo ko fa doctor yesei sa abampa se sam akrampa se wunnim na wan fa baba wo sika ya no di be program da bia ya no di be program ko pem se akwase abu a wo di abu maami wo be ya ne sa ama no ada na mo yesa evangelist amen ntia so for panyini a mene no office ene na woda very reverend Dr. Solomon Bruce Kumasi Diocese assistant senior secretary so abanya mi shira na kwasiara de mene wa na vechiabo kwasiara ye bedini yoyo bedini asole nansia no nya ne doctorate degree erade shira doctor foni metari so for nya mensa wono so pa ya mama nkan kire mensa akurampa say Samuel on Samuel Akrampa mensa so de media Samuel dey say general Samuel okuje to abla kwa Samuel ayiwo me ka che Samuel Akrampa say so se obedi nyame sofo a onja jimi na nyankopon onfra jimi fo nyankopon onfra wo ma wo ni nyansa nyankopon omfrɛ wo bia wɔne nam na wɔde gye mmere wasika edi so ɔbɛpɛ adwuma ɛde ama mesrɛ ne yere ɛne ne nam fofo atwa ne ho ahyia sɛ mura ara mo yɛ adeɛ wɔ saa deɛ no paa wɔ akoma mu nsɛm wɔyɛ mfo bo sɛ obi de aba dadadada ogyina asesi a yɛfrɛ wɔadu mu fo wɔna afopɔ no bɔkɔ so atafre so wɔno so adu mu fo ba deɛ ka sɛ mensa ayi Samuel fa ma minusika ti enya ntwa enya ntua na mami bibi ni mami dan de edi ne ba free o se ba jin sika se di mami bibi ni mami dan ne ma kunta bi kwasa se woka kire bi no se woni se bi kopro na ma da wo de ma betra ye ba sa be tene ma fi ma betra mi puma chi no wa champagne edim ni abasa abeda ye de basia e wa na me bie mpoma kakra na me hwe ni di na fe me taka na wa bunti na wada na me
bie pro no hall pro me bie twetwere na me twa mu nanim na me sa be share dem afiade e cha no pa sofo eno na ofie na me se di asema wa ya me frem what did the be friends have aba be farisika mesraw eye musuo pa abrewa te se wono a na tete mo wuremu ehwe ne ma e ma no mi medi wachi ne yiri titu ne yiri wo hwe ka che wo kuru se chena onfa ma me ne barisika nyina mre no na onfa ne honi papa me senti sa de bia ne picture beda so ko ya do be program de bia ne ya de ne best start here ya de na biye ana on na so foka esa no de ye gas ni bebre o waya bo so wajin sika di waya no na me so fo me kotonyo oba bia odo di obi di odo accept me enko na kotonyo bia kan se program na se nyutufo ni wa wonko mo so yara mpesa do mo na motonyo man na me bofo ba okay yan fanya mo eja obende anduma chade anya media ma no be me na me bo heavy me je so mama na pom te sen nyame adom na de ma bre media ne bebre se me nkodi na chira be se ma ba adwuma nkodi we nyina ase ma do okay family room we ye be di aduane pa ho ade wo mu awia ide ye wa ha na home sweet so ya mix and general trading home sweet so ya mix and general trading okay the Tom Brown papa pa abedwa so if you better than yeah I friend home sweet cereal legume mix na open home sweet for cha kwa yo oboasi nyame so ye be New Kingdom Hall e wo oboasi so oboasi do ba bia obusa home sweet akra obetro the numbers are didi jumani 02466 97 358 and as 0546 ya bo numbers ni mienu mame sisi so eno ne hia me pa 02466 97 358 0246 97 358 and at 0546 92 17 28 yeah okay into home sweet your numbers are edi juma no yankwai yeah na upe home sweet Tom Brown yi bi ato a Ghana hafa no be bia ubenya bi ato ubenya bi wo Edum PZ ubenya bi wo Adeshia Market ato ubenya bi wo KO ubenya bi wo Dr. Mensa okay ana afi so your fienso ubenya bi wo honom ubenya bi wo Buakwa within Ashanti region ha yes I nationwide delivery na de ba kwa fa home sweet say home sweet Tom Brown o ka entinsuo Tom Brown bi wonoma wo be kan wie si wo be 5 minutes na fe entinsuo home sweet Tom Brown entesa sa pepepe home sweet Tom Brown de wo be ka de si wo si wo ache etime di so many hours entinsuo yes I recommend Emma emofra akra bia yawo na wadi 6 months ko status o didi a otimi di home sweet Tom Brown mani ye empanyimfo so etimi di bi emani ye na asofo ne omo ye fasting no pese break you faster u break you faster na instead of so be di koko no obetime use home sweet Tom Brown eye kama pa protein ne carbohydrate ne fiber ne ahodimbre wo mu no eboa mani panyini prom pa into home sweet they recommend emo bia they recommend mo bia ma me nua ma eni ho adanse kakra okay enti aye Tom Brown fofora abadwa so aye kama wa mo di wheat emo eni soya beans eno mo di afra kama na de mo me ma ne dance ne se ne noa no enye den anopatutu to o sorry say na so bata wo pentemu a wo di sija so a sisi a na ben etu kama eso abusua ni nyina so enkwada wo monya busumi nsia eko etimi di 6 months yes exclusive ni wie ya no ashasi esiesie nkwada mo ye kama na we no se se de sisi ho akese na busua nchemfa aha nafa eba de no so wo we say no no fa to so kama na ya me pacho view zoom na ye hunu na de pa de ba say nua ni se Tom Brown na no me se ko pe Tom Brown di jisa me feel ye ya kwato kwanchen Tom Brown bi ja me o kama me femini di wie ya me yem na ehuru so enkase afi wo feminya we bi unya home sweet an kachire di
ha na protein wom afei energy nso ewom na fiber no so edoso enti eboa nkwada ne titru pa kwada na afei na wo so edidie no e ma ne hyehye bo ne wedie kama na ne mommy sa wo akora wo fi na sakora ne mpeduane a on sakora bu a wo hyase ama na aduane a ya na eden pa enti wo your bad time na wo akora wo fi na wo hyase ama na aduane na ama na aduane agon Oma na duane ago a wo de ya man home sweet cereal legume mix obedia bonanum ama wo oba tan no wani age ansa na ebeto aso no ye sanfa ye numbers no ento dwa ebiem number ni 02466 02466 97 358 02466 97 358 and a 0546 92 17 28 0546 92 17 28 afayen kan fa so die bia ewo home sweet cereal legume mix eso die din kan ne se cholesterol uyo bia cholesterol pa sradie ni anwata wo ni pedua mu a fa ye waduane eti we na 2 in 1 wo didi a wo me no na san so ye ho adu emma wa pomuden eti cholesterol so kra enam se high fiber content na ewo mu nti ne eboa ti cholesterol so kra eno nti sa wo peduane anopa wo mre ho career women wo mre ho na beye ebeso kunu so wase wo fi ebeso ne so ama nkwada ni nyina edidi ame aye kama mu asomadwo de a eye home sweet cereal legume mix wo kumase nko ade a poku trading edum pampa so ultimate lane ebi ewo ha obenya bi atom afei edum pz MTN office lane ni mo hono na ehon so ebi ewo afei odu kewa adehye market ubisa obenya bi ato ebu akwa ena offenso tano so eni atonso ye bisa tombran fofora abano a ye friend home sweet cereal legume mix na wonum enyi bi emfama number ni biem 0246 69 73 58 0246 69 73 58 0546 92 17 28 0546 92 17 28 na menu abema ye kuma so tenche ne omo won kransu nyane ene ni aka no so mbenya bia se upebi akra ebi wo kaneshi kaswa teshi kukumeme odoko ashama amasama eho nyina obenya home sweet ne biato okay ubenya biso ogo so tepa bia nkwanta bichim adujama chese baby a techiman ebi wo ho brekum drobo do ma yinkru wamfie bro regional sem na make ana wo sa akọ no fa bi wo tamale ebi wo wa ebi wo bogatanga ekwa akudu tumu nyina obenya home sweet on baby a sunyani taxi station hono sunyani central market eho nyina obenya home sweet ne biato ti home sweet there baby a ubenya bi ato ena ne bo no so da from apart from sizes we no the sawo bag mu de wo honom ya wo botoma eno na dwumfo ma no etwa bi o mo de cap eto so a o mo sisa chechire no eno bi wo honom enti we ni nkra ni ko school na de ama mo de o shop bag mu kama ko supermarket na we no mo ho uko kejeti ani edum so de etwa no konkom no eno bi so wo honom enti ye wo pa bia wo pa si etwa ma wo benya wo pa de package no so a fofo kama ubenya bi na wato edikofi okay na yemfa number ni ntwatwe na fe yempeja yimu 0246 69 73 58 0246 69 73 58 0546 92 17 28 0546 92 17 28 na mami fa twa to se obi wo ho wunya adwuma opese oni ye adwuma so a obetima afreye ye won hyehye wo ho no ma ye betimi ama wo product ne bi ama waton na pese me di twa to okay enti sanity home sweet cereal legume mix Tom Brown mama di ama won sanka bi ede awon de lowom ene waka no wutifie na wonya adwuma na menya adwuma frɛ number no na yema wadwuma enye enka ho na na yere betra se na fe minu aba ma
so entoa yenso na kasa wo do submission ebeba ma first of all ma menda ebusafo wenyina mommy nyame enhira mo pa me na 1 week no mo beta mechi ma na yefe eno obi bia obaye mommy won say ba say na wontimi mfre obi a enti nyame onhira obi a mo support ene musika nyame enhira mo ma the American ne say asofo we onya sofo mimi hu ne so ye sofo ene say o de na adwen ena edidie so hu say e ma pe asori e ma pe eye asofo enti ono so de na adwen na edidi mama meta na me ka asem bi on say ade ya ne say hu nim say wanya odofo hu o ena waka to so obeboa wo enti say wo ye bibi kra on say na girl ne beji ni die enti bibi obeka bia na girl na ye na to say wo oba utimi yi unsa bona some just because so na wonder there na bema na pa na so pen on net say na me mama de bia me ka heaven ye be ko na so kwa ye be fa so akono e be yiro because bebre na ye tete o mo na so me de be ko bonsam je enti me messe wo kwa asori apa asori papa ko asori a wan kasa onim se odon ho kodom a eye nyame asori a na ne kwa mama wo be ka ne sempo ni nyina mpo asai na so ni nyina eye wan kasa so obetimi atna wo fie oti asam no na wan kasa work on it na fa ball bra me de kakra metimi aka no na me sre papa no onya sofo ntimi mfre sofo me sre ofa omusika bre wo mo for musika bre wo mo wo hu se de ma minisity o ba ko wan kasa ope no wo so nua ba me sre ofa ni sika bre no no so obenya kwan kra wo school ba bia on fa bi nso so no on fa nko ni me da se obaba mommy yenkwe tap send ya bogafo amu UK Europe USA Canada any amano we dey app foforo abanwa se watwe e dey ato phone so a na chesa bre bia pesa wo send odofo sika e wo my Ghana mo no watumi asende kura wo mbere ho na afa na mempo bi amana banam de euros mane na wo de cities abroad bi ene de nya ne sa tap send ntino ba bia wo watena ye bia bre bia wutumi send sika e ma odofo e wo my Ghana mo na asem de ne say wo send a promo code no ya fa Akoma FM eshim Akoma FM amrum na wonum chow bonus $10 afei wo Europe nso dia €5 won betimi e de ama pa no ntia no ahye no so sam e de ama Ghana fo no so ya no modi ho adanse e de akira do fo na wonum ewo amanone no se de be ya yesika ma ne mu no yemre hom afei 3p garlic mixture enso wa adwama so ya mansanka de papa bibini na duro e garlic nko akrogen e no de aye ankaja e na nsuo nso emfre no ntia ho de ni gine papa vitamins and minerals vitamin C no ahyemu ma se yatam wada sani wununum bia eboa ma nipaduan ede ne hom immune booster papa eboa e ma nipaduan enya apomuden abre bia gane na so ekuti ayade afai high blood pressure fijikromu hawo ene oba so so akyese wode no na nse wode no eya yekese amro so mema no nyina akura na nse de mokase no obuara ne de no eya abro so a enya 3p garlic mixture be mogu nsuo ntentemo ene de asthma entehye ya de edwojo no 3p garlic mixture simply put brano so no bia esi ya de dodo no ano ede ma omai mu pharmacy ene chemical shop bia benya bi atom 0248 928824 0248928824 Ribi biscuits once me boy Ribi na me de ahonkeka na ebo Ribi biscuit ma Ribi akasa onso ba Ribi na wadi ho adanse eya snack acha sa bre bia no obi wo fie akomo ne nkwada no enkwada nsu wo fie eya biscuit a emodu kama eno ti abre bia no ya pebi efagu fie mpanimfo we he wo fra adwuma ba na abedru na aduane nyanya ready sa no a wodi abomodin ateba bon se wa men se yatam aya Ribi biscuit afen so yesan ede soma hoho ewo adwabo bi ase se ye yiyo aponto anase nkwada ni ko school a wonum snack no na ade bi ahyem kama eda gregre ede na ne bo no so eda form 0266 830003 0266 830003 wo frepe Ribi biscuit mpanifo be ma bi na wo so atimi atu atom
Karensic Ventures enso nupa no Zahara Mixture, Zahara G capsules afei Zahara Man capsules any Hindi herbal mixture ya bomoden na wonsa encount the Zahara Mixture any G capsules no baako ye topa ye baako nsuo wonom se ye de kese no na ye de amemene keto no so hono eno to nya topa ye no a nsuo no a na kyese wo de amemene wo ye ba na akwa fikyire na nneoma enkoyi ya bomoden a na kyese wonsa encount the afei discharge basa wonso oba wa himfio na niema bi firi ho na eba epiepie kankan bi so ho no manyenyenyan etiefo awie wudidi afacha me mesra wada we ya niema kyesa wo maayom no ya na egu anum ase pa wo bi so ho no ma na himfio no ensawansa wa bebere no a na egugu ho Zahara Mixture na fei Zahara G capsules kabom na no no mo na entu sa ha no nyina se enfama mema so no bi gonorrhea candida enemu sa ya de eno emienu ene kabom ede to ase Zahara Man capsules enso boa ma bema gina wona so na mu mra ye nyina da eto ase ede ama Hindi herbal mixture malaria typhoid diabetes ene yade ahodo bebere no a ebeto ase deku ama watimi ade ho dudu atuo 0248569335 0248569335 Dyewood Herbal Hospital enso so ewonu papa Dyewood 360 capsules Dyewood ointment ana fesu kura herbal mixture ni nyina da ye body mani se hwedro no eyenu papa ye wo adwama so na 360 capsules no eno de sisi yade party true de sisi yade no atena won so acha sabre kwa wo ya chia wo bo ane mu ne kwa na ekwa won sheda ne sisi no se de si ye no no wadro Dyewood 360 capsules sasa bro ne nyina ebeto ase e de ama ointment no so ya TV sra ba bia ya na ewo no na entu ase kura emfa ema na wo pese wo tu ya wasentem papa dia ene Dyewood 360 ana fe ni ointment no na Dyewood herbal mixture no so malaria pade na ne eden ekwa no aba no eyedro we ene ede tentamo na ede etu ase aboma wo a wontumi ne die nso watimi adidi ama nipadua no enya apomuden wo ba pemfo de o makoda nofo akoda wonyanya mfinsha edumiensa enuei wontwe ne ho emfamfiri ho 0244886437 0244886437 Richmond Herbal Center ekuyafo ene ne samana ebo adwuma papa ekuyafo ene obi bia wadwuma edin so ye carpenter ni brechani we ye drobani ana bolobofo obi bia wadwuma edin abre bia na yaw abani peduam na anu ada ukotodwe no ene wunya akwanhia mefiri won chesa wote wate se kasen emuhwom eye ekuyafo afei sisi yade ene de ne wede no eni hyeda na ho enye smooth emfama no ya afankun bi srasre na ente wede ne kama na ne samna no so beye wede ne adwuma kama na wo ba fibroid ha wo nyina so etuase e de ama Akoma FM ye fi ha ba ekuyafo nkun ne samna obenya bi atom 0249186845 0249186845 ahumka heat patch aye plaster ye 2 ya wase enunti new tafo ye beko Cap Royal Pharmacy GB Lifeline Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy Old Tafo eso eye ofa Kisi Pharmacy Encrine Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jukad Pharmacy Tribe of Judah Pharmacy eho nyina ebi eho afeta krade ebuakwa Pharmacy AA Mensa Cabmore ene Kendix Shanek ene Knox Chemist nyina da ye benya plaster foforo ya ye ditu ya waseni bi ato mesi kumase eye abra Akoma FM 0599991149 0599991149 Yame ensha papa abasapo yame ensha medasepa yentwa ye homra na ye ba ye bekwa homane so Nido wiase nice ano so kotwia sika okai kwa me yanko ye nwura ho bi sika wo twia ye no ye hu wan fa receipt bia so aba dabi wan fa receipt bia so anweye ewi eche na efiri ho ko ya fa mi ko school mo ha mo so de ka oho anam say dabi o Mr. Samuel Akrampa ebetwia ye anam say dabi wan twia sika bia amai afembo maame amanam say omo sika no wan twia sika bia amomo ebi say school ne ho ne ma praye ne nemam jiji nyina wan twia ana maame fe no ko se no na chi no ko twia yo se tambe no ko twia ye ho enti ewi akire no na afi wo so twia sika bi e de maawo na maame so ate ase onde so twia ya balance aka no on fama no ana sika no so kwaje a loan ye weke de manti interest bi da so bia no o gina de no se wate enu de no ko ba bi o mo weke ni nyina se wontwia amunum ha o mai 10 million say o de aka be ba next month na maame so on pini na eche maame so wate on fama maame so
efiri hɔ no yenya no ofe no osimenya accident me spinal cord me tin na kem Akoma FM 87.9 Kumasi nti mama Akoma FM na wose bema me fensen e friend no Samuel Akrampa Akrampa yo na Akrampa firi hene mama me nim ba bi ofiri ye nana ma wini baby asamo Akrampa ofiri ba sho dem what hene baby a me nim ye efijase hene fa I know the car kumawu echi ho kumawu echi okro bi wo ho e ho na emre bi one me koy o ka say ho na ta dan mu no ba me hwe di ai dan no enima bi enima bitima ka say obi ti ana say the dan mu si tie no won ka say obi ti dan nim etimi busan say wo se ha na atenti na mai bi ofi papa pani opie oba na mete mai ni nche da be no nim say me ni di nkomo ka chem say ma me mpie na mai no onye papa obetimi afa ade kure prame ana bone fo no me sa akot na edem nti ma mpie kura biem ti na nwumre ana ba beja me kwan na mkoye na o se ha na me wo baby oye adwuma de umusa ne ba ne nka se bibi se ya na se ade se one no kwa asori so a ese do obeya no mapon asori no onfa wo ma wo kofie kwan bia so mo koni no kwa asori ya amene no kwa asori na me kokoto enyum no wo kwa asori ben ono ankasa na asori do ka chem se o papa asori won kran ho no wo nanso o wasofo bi wa ha ono moye enti duase me kai asori bi duase e ho na ota ene meko na o program no mewie e bia be 8 so do be fa ka no fa won fa ka e ho a o wi a o se na me ni nkrofo didi nkomo ya bo obi dua enti me hwe na madane ene na yen share se Dr. Reverend Akrampa Samuel ehu nyame adwuma ne ye ni say 0322498035 0322498036 0322498037 odi ni baby afefri Maa Akos papa bi ya bema papa bi yi Opposing a program patron association, the Nkana Beja for Pastor Julius I'm never sure about my original Nigeria with the baby contract. I'm also for the details. And the person doing something I should be up to make it. I'm not sure. Yeah, okay. So my only program, no. Some non but you know, well, having your boy. We live in Africa. Oh, Padilla, and I was still fine. Also, about now, and the castle now there. Or you could cheer and the answer, no, fire. Oh, well, we cannot say, I want you in your bay into your pajana to a man answer to her. It's like a query on flowers. I found wow. Do not make the next question. A man should be to remember because Bama catch a better liar. Only back to my truck. I was under most one. I mean, I was able to remember. So, it's up here. Only now, the that's a papa, Minia Bema. We didn't be free. About the Fiabaho. It just so. A jump of Broffy, Babu, how you got one? Counts. Yeah, but then I don't know who can eat a diner. I don't banana or more Amsterdam, a champ of a part of the family. Now, about it, the best number. Wrong. We said a number will back my say, a day, again, couldn't I do be a America? Wrong. That's why it was awful. I know where I go. I know where I see. I was a woman in them. And I was so for so far. And I was doing them a dear check. A dear check. And I was doing them who take a hood. And I'm going to check. And it's such a matter of me. And one of their phone, one thing. I afford you, Macau. Made us a papa a jump on Broffin and it's in can 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afraid 19 young quay. You can see and travel. I want to meet you. Banu.
ayama awo kura ya okosia obi kem na wono de nanu afa ho na wadi ni amaso okodi na ki ye de ni okoyi enya di ni menyame yere ye bompa ye yere be ya akuma efim gbogbo modina be dia se munura bia ye ka be ka be man oba ya anya se ye wa tendia ya da ka kire no esi ade ni asendia ka manu asenu yame ensha within baby afrefre ma me pa choy ya friend na na dia de me ka fefi abobu jama nana ye ma ye je me adwuma na ma me ye je me pa chu ani ti ma wie o ma e froka kokro bi so ya friend adwuma ani ko efie bi wura mu no ma enfo bi ya friend afanku ma me se bi dre mo bio na ma ko kata kwa na bi ta na na wọ́n sọ wọ́n ti gọ́ọ̀dẹ̀n maame ní diẹ ní program yẹn ní bẹ̀rẹ̀ ntumi fẹ́ ní ní agorɔ kula taa eti maa ewia ti àná yẹfẹ́ na fanko ọwọ́ ẹdun mi wáyé yàmá afanko ọwọ́ kọ̀ǹfọ̀ ẹdun mi ní ní abaanu ọ̀ ẹ̀wọ̀ bua ẹ̀yẹ ne ho na ne yẹ ne dẹ onyayi ẹni ní nyom tó na ne yẹ ne dẹ ní maame yẹ ọ̀sẹ̀ ní maame ní bi ní ẹni maame ní kò tu afẹ́ 2000 no wọ́n bua deɛ ojú ọ̀họ́ kan wọ́n bọ̀ sọ̀sọ́ ne si bebree saa maa wọ́n nua kasa na ne ho yẹ ne dẹ. Na ho ye ne na no ne nyom to no so ye ne te eni school ni na ne woni tirime oboa ma mo so so beblebe edu da bi a na ne mebi won ma ye wuri se ye se mistake o ma no no na ahwe wa o se 2000 no ma ne ko tua he obi etie bia ma da wo be ja da tika ka won no na no ho ye ne de o se no ka di do so won no be ma no ta no ja no ho ma be ma ne da edu oba kafra within baby afrefre that's what I'm saying. Because I'm so afraid yeah, Charlotte Yankwa. I did my was the man in the house. Don't tell me, Pano. It's no same or so true. But who's going to and another open? It's my shame. I mean, in Charlotte, no foot you didn't be afraid free. My mommy is the best. Mommy, no, mommy, and I really say no. But I say, Manager Prophet Wine, the view will be or do before the piano. And I'm in Muntaka. Now, mommy, I am one more. Or more on tenants. Now, we here in the papa for Muji. What one win a day? I'll make me see any part of when you knew. I'm not dead. They say what she said. What things you are lucky or bad mamma class or so win oh, yes, I did suffer some. Oh, Timakunta be kind. What you are doing here? I can't all your support while watching. Watching to the sense of open a bull. Because look at all your pomp and also you do any or no better for why because you so. Oh, I said, Mamma, so darling, na so chance of you and now some people be a bit miss that of what I know with the Bible. Maybe I say no or my fire there. I you only do 1 year. I think, and I said, 77 young people or man by years you never would do. No, they say, my fun one, they say, and I'm so cancer and if I'm not brown once I'm mountain. Then my fun one, that by me, who your mammy, as I am back. 60 million mount. Any more 20 million be over so. I was actually do my music. I didn't need Papua in Papanisa. The first of mommy when any man. They say Bible, mommy and Panto, maybe beer near Baya, young papa, and declare. And yes, sir, Ubia who's a young couple in Yamayu. It's why I dear will so. A day. Over woman, me bread with about Sebi, and Columbia, so one some people go. Who the other who be Ulama, who be Dina Sebi, who know very that I was a woman, me, Patia. I'll be so, yes, sir. Mommy, a double. I have frozen Kata, won't cut. How you said the Bible can go anyone can't say. Oh, I see a man, Mamma, to me, and we want to ask you. Now, so you know, what the Bible. Tell me, yes, offer me, yes, offer. Yes, Mommy and fan on to your mommy. My family for the original show chat so then be afraid free.
Mini aba ko tia papa ni. Fa kwata papa. Mini aba ma so wa Asante Mampon ko fi ase no tan ko. Mini aba ma me mo no obedwa fo aba so. Na me fa ko nya so na me chia ko fi ase menyi. Na cha fo bro fe me jo so papa. Mini aba yi obetla ka se fidie ni ni. Wa manenya na ho edi kai. Wo bu ni nkura wo si be ma ne beto so ni bread bi ti wonu no odi kobo. What ni wani ka che se guy woni ni komo. Wo mu ni dumedi a saadi wa wo fe no so so fo no wote it woni mi se dia obeka no wa se mo akire no en ye la kesi ni aba ne traffic na ko fa no wadi no sanfa no nko wewuram it woni bu shafo wa betia already say so this ka be mana ma ko tete awon ni ama wo school mu ama wo woni bu se ni wo ana woni wo fa bi wo honom ye dia wo se sha so fo ni obi o ta ko aba ko kwana yakopo wo mo lo so it kesi ni ama no mo ni na ho umumu na wabanyeshe nani fikao na ka Yesu Kristo pai Yesu Kristo baza Yesu azika omame ene meli na kwatika na ha yesi kada bi obache kura papa kada bi a obache manso asofo num di niema edi semhura ensem pata ekesi niema umumu na ho yanyi obi okura bago kwa na yakopon ewa no so me da simi ni ababa na me ensha fa kwata papa ha ne de Akoma mu Nsem twumade no besi ne ebnada ebusu pani Samia champion Surest Pepe Little ni team no so aye krado asese wo de Akoma Sports ebrewo na winum se omo transesa dia ne na ba bia taidin na ba bia ye hye enu nti hwe na enade no wa mix sanse ne mapa eneba Akoma dansiom na yetimi diatina odre. Akoma dansiom na yetimi diatina odo. Akoma ejero.